aseda kase koma yedua bema ohene ba yike sɛ nyame asi ameno ye ebise ka me sɛ ne ho ahese ya de me kɔbɔnwom me kɔ ba de nka me mai na so awurade nanim kwan a ɔma aboa na ntwewe nsensan a na wusuo ɛyɛ ahamono green na so no fusuo ɛfita sɛ nipa nwuya ɛnida so ho sɛ ba bia me fire no me kura na nkɔpɛ bank me nya bi na so na obi ahu mo frɛ masew me nya ne ba lai kura no opese ka boa ne ba enyame nae etise ne ote bia nku ho ai emrepa ewo yanim sabre Ewiase Mu Nsem ye de bremu ye nua bai na sem no areho na mesra pempi no ya na obi eba fidie so na TV so oba eye Spiritus TV Kings TV Facebook so Nhyira 104.5 FM and as a YouTube Nhyira TV and radio so bi hunwa o se adenti na ado asem koe asem on eyire ni paso empenisi sebe nyinsa bone ene ma batan we kyereboa no ye agyanan a sebe emunsuo na wo na ese awie so no so okonyema kwada bone a wo fa kyereboa ro batan no ahwia ne ebeto so biom na henanum enya aduane ope na nso bebi nti obi head that mi kotosi great so obi no mpungu no so Crab hanyem na onma petese. Mi se mi ma menye me e ka crab se nko we ayi net dai takwa me dan nko we baago. Enye sebe ahote na yi obi no na semba. Ne duru bia ya na akire so. Mi na we mo akwa ba. Ye ja papa. Pacho udin. Me pacho me de Mabel. Jo. Mabel na Afriba. Me frebo akwa. Ene bai. Me pacho ane. No anya mfinhyia se efishia duasan enu 35 me pacho ane. Oh yeso ya baba wakra me wontemo ankamba no pe ye no kure me vis ara Mabel ede na ekoso papa me how de edoso edoso na me fa ne se me si so me wontem age of 15 and me first born 20 years say future about 15 years ofro antiana mama ofro me ma eni oya de obuade enti be ma me ne wo sankwala no omo ye mienu obi na chiriba me de ne call me papa wo se konko hunu na onye me ho ade ahyase no na kwan na abranten de me fa so mom de ne ntwa yie ebro ne chese won hweye me ne nkwala ne kora nyina but me nim say ye de so oye me ho ade a ne na adwen ebebe fi enti me de ne call kire me papa enti me nim say bia agya se kwan kora o de me fa so no se me papa etimi ekan bibia ebe ma ehu atone so se ebi e kire kokko ye mi bibia me papa wo ho a obetimi akasa de amame na me kodru me papa ho a abrante ne ka ho ena me nana bema e ka ho ya de amane to ho wi ana me papa asole se ona adwa ona na bema na ti ho enti se bibia ehia obia bisa na obeya amam mi kan na me papa ko chese me hu dwiri mi ye bedru fie na me akasa me dwenu se ade mom ye bo me dada ye bo me ama manum nyina timi pa moja be ma no na se me papa meboa me na ehunehuna ko ni se ebro no de wa ma me matiefu ate ete ne ana kofa bro no ba se be ma be siba mo ba ya na ede a abrata no no monsa kakra opena mfosem anasa wonya be ma nti opema anya de enwanwa okay na menso men penamfo ena sa wo fanamfo ne kura no monsa ne kura na sa wani wo fie e wo ma ne ho a ha me na so no de ka pere kura na onya wo ne namfo na chesensa na e ma to aso enti no na mekoka na chese be ba cho wo de wani feedi Gani to Gani si kohun so ne bada ho. Oh. Meni kohunu bidi. Ene wa no akwasi e koda amena mu.
ya na mo mien fefefuru ni hu nsama so ne be ma te na ye wadwen se be ma ne pema ebe so so daye da be so daye na be ma ne fobi ana se onu obi edi nkomo pa wa hwa abeka se ne mpra no bukura na onim ho hwe mente sa nya ne sa akora edi ho be ma be won support agu na hwem na ye meneni mienu ne ni sister enete ni sister ni kura wawu enti sister so koba na wa bebo ni sister na amane de course sister no so menete te fine enti ya na sister na bebo mama na nya menene nya se bia menene kun wode oye ne hu unhwe fie me no wo mamienu unhwe nkwala no na se na de ka hu kora e mama gi de ababa ne kan tumu ne se eduru ba bi abrante ye adwuma bosomi aketua aka be se 2 weeks e betua ne kan abrante we be da abonten sa ko se 2 weeks o gi sika na pe eno anu no mi hu ne biom obeba ne sika na sa enti anu ne mama de gi sa asem ne tumu enti ne nyina kire buro no na ade ka ho a me papa so enti mi ankasa me hu bi amemu no ena me se ne awale we die me nya anko because enipa ne bo me dada na me papa so be bo ame kasa mu na so no so enti mi amu ame dia ende na chese mi enti mi nko first one ena enu kogui enti enu kogui na nyame ado me kwotena ba bia na me nya papa bi no so memu na papa ni mo so ni mo die saa tam na ose niam bi kakra bi wona ni mu nti no be bo ame ama matu kwan na se nyame ya ado na se nyama mututo yi a obe mama bana waware me ampeni ampa bo ame mama ko di South Africa me ko di ho 8 years enti anu mu me koye no me fa se tam o share me 2 years ni twa mu na me hu hwe na mishi abrante bi onu nso oni yere e wo ga no ye Ghana ni oni yere na me frɛ papa na me ka chese papa me sere wo me fa se mre akakara wo di share mi etwam me hu no hwe enti senke be yi a me sere wo me de tu anim na ma pa wo chewo na menye obi a oni yere wa na ka mene no ye nto ya brabo so sister papa e kan se mi papa no obo awo edoko South Africa no ukoduru South Africa na akofwe mu so obi nso ne nam ho a oni yire because ure nya abotre emikoso mesro emikoso kra mate papa ubi koso ahwa obese me nkomo no mate eti unam a ukohu se nipa no eni yire enti osre papa se papa mpa achew odma ko South Africa enti excuse me ba we hu obi a oni yire timpese me wa no na papa no ka sei na papa no ewo yere na ebra papa no ene o yan hyehyɛ so adu tu kwan na wawar wo no saa bread ye no oni yire oh no wo yere me kan bia se kamempene so enso enti ase anya adwuma se wo mpa bonsam asemo yen kona dwoso eye ode me ko kire ne maame enti maame gi tum se nsem a wo kan na me se mempene no eye no kore ena maame gi but papa na honhum otaye wo ho ewo no nafa nade ah etia me fa otaye asa obi taye me se ohunu ade kakra papa we dey me pa cho ho no me dey asa yo oba ne fro gire so na onya de no toaso na otaye kakra wo ho enhunti ena ma me dey frɛ no e kan sa akere because me kan no koda wo mu bia e kere no de e koso no eti me kan sa wo se wo mpene na de no so e koso nsu nyae wonso a mre so a wo de hye me natwam me kan bia wa mpene enti de be ne se meja ya akiridi because me a me kurade no mu asomdwe ma me nya mu so a wonso ani so a wo se da bia e wo se meja mu enti me ne abrante no ehyehyɛ awale ne so papa ne de mempene yi papa de sete de okaso wompene o se wompene ena by force o de abante nhya wade enti ewo mu ana ebedrus abrante no meko hunu no oni bi ena meso ne mu meboaboa no kosi se niama be yie mu agoye me ho ade because papa no ne yeri ni nti ena wontimi nso nya no eno ne akwansidi a ode kan se ne mentwen no enti afei abrante hyehyɛ ka kira me se hyehyɛ awale maboa no akodu ba bi nya salum yenu e wo South Africa
ena okofa ababa we ma me pa chewo ebra ne abante ne sha wade na onim se be ma bi ne do ba asara ka bibi a kire wo ka bibi a kire no bibi a kire no enti yenya salumienu ena okofa ababa we bi ba yese omna meye adwuma wo ba akunu enti ansa na be kwa konya salumienu no da ya mesusun ye sese ye bie salum ni mienu de obeba no oha wo de beba no meka kira brante ya wanti ase na chese ya akoye be ibo se ye beye adwuma akoye ni mama ne amakoso no me de mempe ena metwa so apeni apa ababa wa no mo beba na ye mienu ti se de mehu ya meka kire ne mehu ye kan ye nyina ba mu sa pepepe la show adwuma mesika ma hu oden ka hu gise mesere ansa na medi me gine adwuma ne so ye enso se me sabio me hia pante kura gise me kopa ababa wa ne chewo no waka kira abrantie no ansa na wato bi amame na chese asem na ni enyan edu ba bi kura ababa wa se me ye baifuo ma me baifuo no we hefa chese se me we nyina koso kodu ba bi a mentimi biom atiefo a mutie ye mamenka basem bi enkyerɛ o ye maame asem ya o kan ho se ne be na ebebo adachi empani aka to se wiase se nyankom pasatire okasa kire obuni tirefo a ote na ezo ya na ya bebuom na ni nyina ne se abeba bi ene tena ase na sa abeba ne kunu na omote akura ya wa kura ase your village and your cottage omono omti cottage akura ase eho adesa sound oho mo oho a omotonum you from ko chinchin bitimi ka so no ho kura dew eho enka tete ne yusu kane e friend lantern ana bubu ene ededa no nsia na no yire wura dem na ababa wei ekunu bofo eti dakra bofo no ko wuram ena bofo foforo ebesi nachi to oba no ni didi nkomo ma baba no agitum se ampa ne kunu eko na oba o kunu ene be ma obeto no edi kasasie ema eko ba se omienu ato o mo ase se oba no pe be ma foforo no etunim ni oba ne ye oba ne be ma kwa apam ema dakro mu nyina tija ho oba ne ye na dwene ene be ma no eye kasasie be ma foforo no ka kire nse dakro mbe yi ni kru na firi ho na wiase sabe sa ope kunafo awano ana abusa yare ekum ne kunu ena so pese wa kunafo a wa no nipa na wa kunafo no obetimi awa obi a onye kunafo kwa be fa so aware se hukum ne kuna wada kunafo mo hwe hintasem ayi na dom tv no behu ohini be omu a ye fe na atwerebo na me anam ne mo kasa no me wa kunafo eti me hwe na wo oba na ho ofa ni makukunu oda ne kunafo no ma wa eti oba ne be ma ko apam e ma ni nyina si ti dakro mo tija ho se no mo si ye nhye ni barika che be ma ne se eja ne daria efze kurase de etuja be ba ne ya so gentia ena bi wo ho ampani de bu be se gentia dada ne so nye so na no gentia no aya eja na dum so na da so mu ti ka so mu a buruburu na dere fi se bia na manchester ho odin ena eja dum so age so ko obi akurase ena bia wo so ko ase so ko so eja ne fro obi akurase ba ko tu gentia ba na kakra bi proto koko na se timishe ti wo enfa ja se mu ni agro eti baba ne ka kira bante se me kru treja no ho ne ja no dum na wusie ba me ma dwen se me hu ja na nkasem me hu nso na wo ja dum no na egu me kunani egu nani a no amia ne mere wayi na firi wiase obey koso fezu anya be ma foforo ehu ja pu ni kunani ewa na be ma foforo bu ne kacho no nyema ne mena ko isu owuye eno ba ne nya ekunu foforo na me bisa okosan se
wo bema krono a wa oba no se wo no oba ne tija ho no ye nadwe si wo huje mu a ede na be na wan kasa ye frɛ wo a wo ne me kasa ne ye frɛ wo sei ya frɛ me Kofi Jima anko ena wo se ye frɛ wo sei Kofi Jima anko ana wo de anko ana me de me ko ameda atiefo fa wadwe nkyɛ ni mu ayebra oba wadi ka hujem ama bema foforo bu ne kunu katwa kuno na bema no kɔ na wo nso unim saa asɛm we so no oba ntija ho no ohumu a ɛde na be yɛde ani kyem ne conviction eba vision clear herbal clinic na wɔnom aba ɔmo aba so ɔmo bɛboa dɔm dwuma ɔmo die no ano ɔden yare a ɔmo timi sa no wankasa yare bi ade akini a wode akina kyɛ mesa sima kakra bi ne yɛsa ba bɛto anua bɛyɛ asɛmi so wode akina kyɛ a unya ho anu yie no ɔmde anu yie aba wode etiri na ayɛ yie yare ahodoɔ bi te sɛ wani ɛhawo wani ayɛ wusi ehunu ade wɔ akira uhunu ade bɛwu a uhunu anadwo uhunu ade wani no sɛ bia frampo a for the chip ɛwɔ vision clear na wani so bɛyɛ clear sɛ adom tv no menka nkɔ akyire wɔ dɔkota panin ɛwɔ ha yɛkɔ deɛ mana kɔ aba deɛ ne ntwe kɔmɔ dɔkta mu akɔ aba yɛgya panin na mpɔmbɔ kɔ deɛ adom ɛne crying adom crying sɛ wo na wo yere wonna ya akwai amra hu enso agu bema baako ani akuno na bre bi du na se oba no huje no mu a de na abeka ya no ya no medase pa doctor fa ewuram na ya kɔhwe mpom de ho nsɛm yo medase ya mi hwɛ na nyime pa na onhira enhira fɛfɔ so atiefo nyina ɛda ma sɛ magye bre na mutie kase fidie nkyɛ sonko every vision care herbal clinic ɛkɔ amadɔfo nyina nkyɛ na nyime so megye so bia ho ɛyɛ medicine de bi na nam na nyime tiawa a menkyɛ kra sɛ yɛbɛhwe apɔmuden yi a ɛnya ade of Kofi yade be ha yɛn kra debida sɛ yɛhwɛ apɔmuden ho yɛ nsɛm yɛ nko ade a yade bɛyɛ de sɛ ɛbɛnya yɛn ɛsane sɛ yɛhwɛ adidie mu yie na yɛhwɛ yɛn nom mu yie yɛhwɛ yɛn nam mu yie a yɛne yade ni asɛm bia ɛdidi yie ɛnom yie ɛnɛ yɛ nama mɛnsa wei no yɛtumi hwɛ na kwan nyinaa sɛ deɛ ɛteɛ deɛ a yade ho bɛyɛ den sɛ ɛbɛtumi ayɛ dan yɛn na yɛbisɛ sɛ nipa once yɛdidi once yɛ nom once yɛ dan nko adeɛ ɛsɛ yade yɛtumi yɛ dan ɛnyi mfi akwan mu da debida yɛdidi a yɛ nom a yɛ dan nko adeɛ ade bɛtumi ayɛ dan ɛbɛtumi aba na emum no ɛba ɛkwan bɛ na afa so tu ase ama na ayɛ dan ama na kɔ na ho atumi ada atɔ wɔ yɛfa ani ɛnhyɛ aseɛ nipadua kɔ ano ne nyinaa ho hia akwa ne ngefi yentiremi ebesi esa ya na amara no ne nyina ebia de joba sonko de boni kwadua no nanso se ani hɔ a na ekame ayɛ sɛ ɛyɛ esum ena ɛyɛ ato ɛyɛ nipadua no yes ɛfa no tenten sɛbi a ɔyɛ ogramo otuntum kɔkɔ anade ɛte sɛ wani ɛka ne ho na wantimi ɛntu anamɔ a mpani ne puma sibre ɛne ho dwuma de na esum ɛbɛto nipadua kwa ne ngefi utirinwi no ebesu na mɔra no nyinaa ne sɛ esum na ayɛ dɛ ɛna ato no mesra meka ɛbɛsɛ na sɛ mabɔ obi yade ebesu sɛ makai obi yawo ntia mesra maka ɛfa ani ho nsɛm mekɔne kan ɛka na paa enti sɛ ani ho yade bia na ne wudi asie yɛmfa ho yɛmpentie emfe dodo adie na ɔtwe aba ɛna sɛ na adie dabi sɛ ani ho hanko ade a ɛne ɔba vision care herbal clinic na yɛde ɛyɛ aduro efiri tete atempɔn kwan so na no mpɛn so yɛ abotra tena se ano ama na bia so ne so ɛde mu wanom na ho atumi ada ato ɛde kyerɛ meka sa ɛsɛ ne sɛ tete ɛna mpanimfoɔ ɛde ɛyɛ hahama nubuna enua bena ne hini enua ne nkomu no ɛyɛ aduro ɛma na nanom enum bi ma ɛnɛ yɛnso ya gyatum sampa yɛbɛnom ma me ho ayɛ den ɛtumi atɔ yɛn yɛmfa ɛyɛ ɛbredi bi ankan yɛmfa apaso bi ankan na mmom wani ne bɛsɛ ho ade bi sɛ deɛ tie no yade baako a ɛma nipa adidi mu akɔ ha nipa ani no ɛyɛ koko yadeɛ brone se pals koko ha nipa dwene pa adeɛ bɛn wa unhu ne yie ade ne kɔ akyira unhu ne yie awia bɔ anante ho ɔden ma wo adeɛ sa asɛm so aba so pia bonten bo pia bonten na ade ya sana bonten na de yam hyehye no ɛsane sɛ sa ade sana bonten a nante ho bɛyɛ den ɛde ayɛ den ɛde ama no
obeso wi abon timi mfam bikona na ehu ade yi e how bia ade ben uhu ne ye ade wa akire uhu ne ye eye wisi wanu na prunsuo Fabra Vision Care Herbal Clinic ni ahwanye de enfama udim se nipa wani eye pa onhwe ade nyinya onim odim so nya nanim na obehu ade bo nya nanim awia bo utim se awia bo wani no so yes eni yare eye wo papa eya panti me kan ya na me hu se me ya ka me kai obi ya o sabe enti na me kan ne ye pa enti ya number ne ye 0595 62 17 94 0595 62 17 94 Disa de ne be na hu ne ye e wa twi na hu ne ye me se ani nti obi e wo odom atwa konkro bible so ntimi kenkan obi odom Quran ntimi kenkan ntimi se ne task bar because ne wa de kwakwakose ne nyina na eto e ba na wie because se koko ne hawo ya de be glaucoma se te se den krafa bra ne ye hwe ete yamu odru net me to ase obakofi ya wi nam ya wi eye eni na yemra eye enam insayade enka enam ankasa de ka de bia ni nam na emum no enam no ya de betimi sai different enam insayade when it's sexually transmitted infections trust them say nes obako da ne hu ye nyinu na se banu da wo hu ye wo ho hye pa ni padua ye honam enti akono so ye den ewom ne santi ebia basanka o ka ho hye kakra amo anhwe wa pa cheche amampa bo atacheche wa wohura enko eya ka mesrew mebube Brana yen fe drone kana huntumi de ento Vision Care me pache na mesade bia gonorrhea syphilis chlamydia candidiasis wa ko amenko aso abomu yabu wano medrache ebe komponi ebe ko sonya wo ya bia no wadro se ho dronye den no obebo wo ma so bia ntimi sanity afakofi obo ne yi se unya drone kan ya de ase ho dronye den eni ho na so draw ha etumtu ya de ase enam ensaya de bia gonorrhea syphilis candidiasis chlamydia men kan tenten bia bema ho na bema to ayo pe ho na se mu na ayo pe ho ne mu na ka odre gonorrhea se wa mpe anu adru anu ma ntu asama ho anto dia ebe wiase no ko bia nko oba wanu mu nu bebe wo se be nu ahye wana mu no wase wa pampa kra ya den ya ban ho enije ba ko akokogye ye mesremeka ho kakra kokoka ne chintino ya de bia ba so mo akon enko enfa woni fedodo adie bosumi adie ena adie enhwe ho febra bagye drum Vision Care Herbal Clinic ya Kumasi kwada so Agrek Enzima Esiye Junction Kumasi kwada so Agrek Enzima Esiye Junction ye di enjuma free ejuada kosi kwesiada adofo don't ye nakra free juada kosi kwesiada mo sha setambe anapa nonsia mpemu 6:30 am no mpemu 5:30 pm alright ene so nkunya so shadofo a hwenipa de bibedro ya obakofi bibedro sa ya de to ase o me na me ka kire o bibedro ya yes ya de tu ya de ase me ameti wo say no sebe mpreduasa menya kwasi broni ntime mpa brofudro me ye bibini ya wo meto abiprem me pa bibidro yo enen kan tete ye papa nom ewo ye wo nyamfie de okono kra ye oba no so mu na akekam dem aboni ye afakofi enti edro ho enam inside de mesem nkan kwa akiri na de ba ko eya parasa fakofi abra bema beji oba wade anka eba na se ma ya chede finya ko ponche wade ba wade manager ba wade mu no enam inside de atena ba no so a atena bema no so a ntino na afama wo ho ayeden ayeden bema no kwamo na gene emo na di ne spam singina memo ya ha obetu na oba na dade oba na bete de na se opomotu atum se pewu a amana so oba de dabi untime wontafo na tawi ya banyankoma agoni etokose boba kurukruwa dabi omi na plomachi because onkwamo ne mo ha ti bema wona oba da all right den so muntime nto abo nhye ne nsan de a oba bema ne time no da oyere enso nkusua no ago mo buntukru ena enam inside de wan hwe ento ase o maba wa bere muntino hawa kwakoma to yam kwantempomu dunsu na yesra brefo
achane mu yenti no oba Vision Care Herbal Clinic near the dryer den at the account na ho ato 0595 62 17 94 Mr. Mrs. Subio 0595 62 17 94 and I'm saying the bia ma akoye infertility bema impotency ama awade na nejema mu no momfamra na yenhwe mamu na asentimentu adeba kwade so fokofi ho no yankase tuasika se ansa na ya hyew dabi kakra kuta obia no na nanom nyankopon adaroma ode ado na dom mpanimfo nti no kakra bi ekro obia no obenya eye ano eye ami obenya ho yadehwe na ho atumi ayade ato kwata fi na oche aboso na oche mienu he bere wate ayeden wate asi ona okro no nipadua no se yakopon se ball no ofokofi sanya nkwanhia bi mesra meka na nam so beba ama nipadua kwa ba bia hwerewa so odi utinwi na ona nyina kwa adaka menemu diabetes nti yeche obi nsa yeche obi nan ekro tu obi akwa nyeden enwuda so onya wuya ba bia enwunti onya wuya me ntwa ba bia ada bane fa dronka diabetes ese yade o Johnson tentem onum so come de wo untimi na diabetes ba so no wanhwe entu aye asema na anko hypertension mu akwa aba na oja kunya omo of stroke no so aba ye abusafo nyina besa ye do to form diabetes amaye ntwa wonsa me ntwa na edro ho hypertension home ne wo soro okwa ne wa bra na oji home na wo te so edro ho na beje ne fa nhwe na ho ye de nto ma odi che bi nto form da mbo to form a enka echi fa na bra stroke nyodwa ya de ye show efri na o che ekopem busum ntem obeso ya na ntem ne ho ya den ato no stomach ulcer yemkro stomach ulcer yare bi wo so awe abeka na ka beka se be fo yo afokofi ne ko dio koma so fornum bi so e be hye kompa manesi so amon wa hwe beka so obi na ye because ade sa ene ho be ye di amon sa be woni kwa beka gu so na eden stomach ulcer yemkro ya o osotia neti e kom di wa buoi afokofi udidi a buoi abakofo be ye den obo ano hyehyew edona jawon timi na ohoya obasa na ho tete oni ade abaka be fobi na ye wo da bi oyam atwakuro bana fa bidru enka na ho ngeden ho ntow yam stomach ulcer de adru ka na ho atɔ mema amayemre wo mpam mamu nyina mo adwo mo nka fa na mo nhyeden mema amayemre wo mpamu mo nkusi gana mema nan enkoji kuru wa amra de mo kyekire die ye mo abem mpo mo so ma pɔnbɔ mo mobiu aden ahodin ni ho dabi bema mobile nenyi wo fie na wanfa hometia nkwaye de ni so yeden onye mesremeka bema onkomwa no emu aye mre wakase waye mre wo mpam okoba kwa se ba ye ohome ada obo 90 minutes ana ekomu a omo first 45 minutes kampo na yede na wate atoi omo de abra ye fa bedru enka enua bena enua hini ehaban no yegika mu mfama nya droma ne kokonom ne so de gina bio ofa o sore agina bio me fro bema eye rure ne fro mira oda kakra sore kakra di kakra ene fro daddy dada de ne se oda na wada na ho nko da bi oda kakra di kakra ene daddy no bema wa me won pam bia na brabaji adru na ho ento e wo hefa Vision Herbal Clinic aye kuma se ye kwada so agrek enzima efie junction anya ho den so yakopon adum ntutu jijana manko ade ho be den ebeto ese junction kwada so agrek enzima ya rent eteshe wanso asma teshe yare bi adwene pa obi o takro timi jonso ho nyina nyame amemu apekope nkokora timi fronsa ono nyare o no henro nyuma ya na ho minutu apekope ena anye yemesremeka wono mo adofra fo mo bisa kwafo mo nkafra na aduro ho ya bibidro kroje mesi ya nwo opane fa kofi ya nwo opane o ye ntwa blade bia fa hwen wo na emom no ya de aduro no ma no wa yeden wano nanum na oche huebe busumen watiasi aduro ba ji ofa kofi eya atrema nya afa na ye bugala odu wo beno busumen nsia wo de busumen kro da bi ya wo yenye ne saa yanyane sa de obaji no efri enanum na oche ne wahu se sususo bi yeden dead paduane mu etepa na ho yede ton nti asma so anu adro ya hwe ma no so omubu o munsa no mayase twa wo mu no afa aka biu ma no a ombu o munsa o mayase afa ni papi na enim sentikra ema bosome so a wonom ebu onsa
nipa pina anim nyankopon nim die mu no obo ade nyansa mu no afakofi ma mesre me kasabe woni padua no efie dide me kase no me nkwade ya na efie ba ni padua ni mu nyankopon nyansa mu no sebe ya efi a eba ma ni padua mu nyina ebre bi eboso bi no eso a osane nyina pie sebe buja fi efi wono masem wona na mu ma hode side eba ni padua ni mu bionti as ya ohuru ni padua ni mu nyankopon na ohuru mu a na boso me so na ka fi na yeden epia bonten as aye ami menses na ba bonten eno ano ne nyansa ke na so 7 days unya nansa etwa nanu etwa enanum na akare de na wa hefa na na wa hefa wode agu bang wona ya boaboa no ebetwa de bi no fibroid mo fa se kan kano mo fa no compaibo e ka kire bebri oba obu nsa na emme ye manto atoso eni ni nyefe enna ho ya mesrew emme na mo aboa no yesika kora bia na okros kade agu ba ne fa drun kan also to bonsa and now so solid ma hotowo and now so 7 days solid eba na anu a oha wo ho nansa aha ho enanum aha also nyina ba pekopa ma ho ya de timi towo ni nyina ya ha e ha ma omomra meja no aduro e wo Vision Herbal Clinic. Dr. Ebrena so tie mfa no ba no tu dwa na fe yenya akwai abakofo me da se ye number no eye 0595 62 17 94 0595 62 17 94 abakofo wadaro ma chemesima ye aduno entitete ye aduno 20 seconds pe na me fan sorry so si amoya de so a enchese ni ano adru yade bia ha obian enkankane eni yade ne ho susu so nyina ade hunum ha obia obia no fabra vision care ko se yade nyina last stop anyhow afakofi meda sanyemre ye da se pi last stop for and out in kano yare na ade chinchina bre ni ntino bae o how ntino ba oba se obenya nkwa no anya no so for the chem of Vision care omo agric enzima asieye junction om number 0595 621794 0595 621794 sabe ye to aso ne ne nua ba tweko manti wo sere papa no wie no eno ma akọ be ma mfro ena be ma foforo so ko fa akwada moa to aso mene papa ne kasa ya wanyi antum me frɛ me papa e de amane nyina ebono me de menim na menim adekodi enti a me di kan de be ma ba ya osoleja ame a wenti mi anka hwete se me papa enti wen so me de bono na abrante ne se sika kakra da wenti papa ma me kwa na me me ye obai hu ade papa se de bi sesi ya mu ye obi adwuma mu nyanya mo de enti fesika no na mfanko bia adwuma na se eche ne sika sha asese ba mo nsem a na wa ba be ye ne ho ade na branche se yo na me de minim seja me papa adwene me ho afei ye koye adwuma na yetimi enye sika bia salumu bia ababa we ba mu na de ko afei ye nye me fe enti me papa frɛ me se ye mpe bosiama no na ne maame yewu na me ne abrante ne di hu komo no se oke ye pay 10 million de mane papa enti sika ne bedru wie ye no sa tam nyana na abrante na adwen wo so bekwa kwa me ho ade sika ne bedru wie ye no se wo se sa de a yen kan kire papa na se sika ne saka me mo mfa mabiem onfa nto na sika no so obeje ne kakra aka ne yen pen koso so ma no na yentimi nya sa de we mfiri kwam preku na me so me ne me papa kasasa afei fitenu achi na me papa frɛ wa frɛ me aka kire me so obi afrɛ na free South Africa say mi wie abrante ne sika na me say papa asembe na wo kan meti wei me ne wo che mi se mu bia sa me papa enti asamo be na wo kan nipa ben eno onim wo normal every South Africa wetimi afro say me na kwa be so na me even say ye do kwara e ka papa me na medical bo wa mane because me ne wudi me nkomo bia enti say me mfra wo ka hwenkyira wa hwan biom ena wo se me mfre me nkofra abnante no e metena se na ye mfa phone into speaker no ne nkasa me fra abrante de phone to speaker me papa bi na no abrante obia frɛ me abomama ne se me ba ne wiewia enti me fra mo to me fo se
emra uhu na oboa wo no obi am nene de difo obi firi hefa wo be frɛ me aka sɛ no kura nyamye ni asɛm no ye me yahye me ma me yima no ba bia enye yi fiti anu achi abrantie di mani ye na no kura sɛ okuru nso akasa asɛm enye wono no frɛ me papa ndi kaka chem sɛ obi ene frɛ enti nipa koro de besi ne menim nipa koro enti na kyese niama ya papa ena me sesa me niama ena me firi wo enti no kura nyame ni mu ne misika o ma ho odi o adwuma ye wo no ni me sa hwe ye mfirim me ntoma mpo ena me ton ye de ye lole fe ena me di firi wo kire se me ye adwuma kwara mpo a enkwala na ye ni wo mo ye adwuma no me di sika ne ma wo mo se me kotopala me kobobosia wo nkwala ne ho na me de akoto na wono ba wabetuaka enti na chese ka prekora ebi ni me nsem ena me ton me ntoma na me de ye lole fe firi wo enti me di firi ho makotana sia mankofa be ma because de ekono brena na no odi enti me kotana sia 2 years ena abranti amene ne wo abofra wo e baaye enti sa 2 years ni mu no me yusu de papa pe odi mi tu kwan chewa sanka mafomo no menim sa mafomo no na mum de akoso ninti ena mama yes enti on de on fa ncheme me de 2 years papa we chewa wan fa ncheme enti enum ena me son da yese me papa bompa yese won pese panyini ebe wale me na nipa ko no be wu ajame amama ye kuna enti mantiase adeche na me frese papa da ya amaso ni o ena o se yan se ne se wo hu bibi sa ye nokre na me de me mpa ya me bo nyina ne se sa papa na odi utu kwan a enam so ma we nyina asisi no me de wanyi no dudu nti me bo mpa ye se onware na obewu agya enti me best transfer 2 years and papa ne chewa wan fi me no emna abrante ba ye pe ena me ka kire no de ekoso nyina papa yasem ene abrante no so a wadi mani a me de afiri wo no me kan bibia a kire abrante na me ka chance se na tibia ne te no me pesa me ko sa tibia ne mu biu enti ono de se be yi a o ma me mere kakra na me hwe se me nkasa nsem we hu na me hwe se bibia mu adwa na enti me fra papa no na utimu sa wo san etine ne mama me ena okache me se wo ba ho ena me ka che se okay papa first answer na mema ni moaye no menene di nkoma na me so da ye se papa na frɛ me se me be wale enti no obi so afrɛ si me se me be wasoma nana wasoma be ka kire me se oba be wale mi o wana papa ya san afrɛ ma asimesi menji obi abema wo ba no na me ba be wale na me bisa no woda ye no se papa se yampa ewo nyame anim so ba be ware me a repeat asama wo kan ye ne bio wana papa na ka te ko no enti menya no ye no misi okay na chese papa ye ba ma akwam se oba betotototo meniama ade agu enti ofra me o san kan wale ne sem bio na me se papa wo de wo be ware me a me pese wo kɔ me papa ho na okoye bibia wo na wo de me ba ha enti mintim nsi kwan sebra memma na emom hunu me papa na bibia so to wo ba me ne se me kunu eba simple sela o de komo obi awi mu no asela na ni sa age ho o be sa ba wi ni aka no mintimi enka sama no enti me ka sa akere no na me ka chese emom asem kakra wo ho eni ye fa me papa ho asem a me papa kan ye ni na me mo ma adwe mu de se wo de akyeme a me de no de me tu kwan ka nya wo anka se ne maye ka menye enti se wo de maye ne nyina akyeme enti me ka akere wo na ya hwe kwan e be fa so so ko no mko ka asem na me ne wa adwe ne ho dada me de me ni me papa fa wo sa asem na wo ka no papa ebie na no wo se o papa se menyini nti wo no njeme a ono obegya wale ne se wo mpene a bibia ne wa metimi aye amra ye enti ne mehira okose ko na me se papa asema wo ken ye no kore o si an because papa se wo nyeme a bibia ne wa meye metwen ya be se 1 week na me se frɛ no sa repeat asem no se o papa se wo mpene o njeme manyini enti ko
na msi yo medase me de minim se ya Ewiase Mu we wo ho a afa ya brante baaye na meje no ene papa koya me ho ade na brante no wa ho kire bi mu a na ani enyan Ghana fo ni bia ye wo ho saa brono no so minim de ekoso ansa na me ko ho de but as obi ya brante ne ba ko ahye ne nsa enti abrante ne ba ye no sofu bi wo ho wo mara obi twa akoro no to me so wo ho no ma enye no kore na sofu ni nua wo ye nchen wo na o ma introduce me ma saa sofu no ma obem enti abrante we ba ye chi na me friend ka chense papa asemu bi ni o enti we de boa me mpesa me de me pe betu anamo bia na akire enkonko wie enti papa we nso ba mu no so mama minu aba se wana nsesem no watoa amana wadodo yankasa radio so sa fa asem no mu po mahwe wa minim se o beka asempo no wo ho na de anwan na akosi mesra twitwa asem so na wankasa obetra amo ne enko me pa cho yo papa we nso nyina to aso no abranto nso mebeboa na agin wo madwumam satan no meso makoshe adwuma se kakra me ko boa na ema me hwe do kosi se onu so beka me homa adwuma no enyini enti adwuma no nyini ye kakra ye nya sika that is abrante we ka ho mpre no aha we so beka we ye akwale papa enti sika ba ye kakra na ose ne yefra busuafo e na me nkoyo ho ade na mesemate enti me fa ne se sa antutu ye nimu e na nyinsen de bae enti nyinsen ni mu niam bi e kwa na mesi da bi se me de asem we ma busuafo wa hwe ya o ha beba e wo ma awom enti ono so agitumu because niam e koso ne kebi kire na onu ahu se ye dokore enti me jaye e ma me wuwie enti me wuye boso me ne pepepe e na me frɛ me wofa enti afa me twa me papa kwara ato wo ma mom papa ma ne bia because wadi kan age sa brante ni sika ni binu when ankosi hwe enti me frɛ me wofa bo na mane no so okay ye hie sika de betutu hu anam na ye ne papa kwa kasa because sam na ye koso no anu ode apani apa ye discan sen ye ma me wofa ene mpanyifo ni bi ekoho omko a oba ye ose crowd ma me se me papa se ompene a omo bisa na de kodie nti a ompene na wanti mi aka asem titiru bi nti a ompene ema omasa akọ biom de tosumienu still afe ya se ma me papa beka na se medina atema medini ye den a me se wono na o ha yen ya bra boy enkoso ana me si o papa me nidi papa tamsa sani ama wenyi a ekoso e wo me daye so mu maso daye se obi aka kyereme se ya gi metrinsa e wo honhom enu huti na ni so obi ba so beware me a enye ye me ne nipa ne betena abre wo nipa ne ho ala se me to beka so bekwa kwa me ho ade e bedu abusafo no bibia besai de toso me enu nipa ne be ma yakayaka de akose me ankasa ma be mu bebu a na mafido na masa akose bra fofrase enti me bra na mo wo me mama me ho ena ne ma bi nkoyi ena me pa mo che se mo kwa papa ho na mo konkohwe se bia ne mo besesa ena mo koye mo akona se ne ma munya eyi a me ka se mo kon munya mama sa mo sam na mo chi na behwe se ne mama sitie na mo hwe papa nso ne ma bi mu etesen ena o se ya papa ne ma bi wo wa entwa yi ba to ye panyine ti untimi nka ena me se okay se sa de a papa kwan bi odi me afefa so nie papa gi me sika me fa nse ma fa ne se me papa foma ma bo nyina fa sika fa akodi papa ho ne nyina akire papa no hwan ya me papa me aka na zo be fa ne se o papa aha sa me dia ma adwum ne se me papa but ko Ewiase na akofa ankoye ne sa ade ko Ewiase ne baro minti min kire sa asese ade enti me bra me sramu niama se sana me ne bra e kasa no wa ye recording okoye e no kobo kire papa ena papa se medina atem ena me kire mu se sika yi a waje obi betu ametiri se wadi ka age sika no so baba busafo amane no wahwe wa mo busafo amane sika no waje sika na kire no waka che ni pakron se mi wie ni sika ama fitanu achi papa abrante ebu mem kama kamiwu
ena nyame adom hwe ya nyame a mede sole enu achi sika mede aba efa na abedi wo nsam wa enu so wakata ni nyina so na se wo ka kire se medi na tem se oye widi ni o mama brabo ya brabo nkoso a na me hunu se ne o pa aka saa asam we ena me ne me bra kan ena me bra ko bo kire no enti wo fa se me papa ka asam fufuro bia menim asam kora me papa pese wo kire enti hono mo wo mo san ka obiom o mo ka obiom me papa so odi me dwan ne shenap ansana odi asam na che se ma ware ne de onye enti se even so mbe ya me ho ade kora me kokope me bra mo no megira ma me se me papa na manti ase eno so akire no se me wo fa mo de mpata de ne ba na oje a ode beto ho na so china bi me san fom ne biom a ode me san ne me dwan ama me na wayi me firi na busuam o papa no me papa no ade o papa no sabe wo pewana nim me papa minim wona wo me pacho an me de sa na me ma me ka kire me de enti me wo fa mo nso se da bi asem we die ye hu asem ni ti hu ni nan asem a wo ka no ye hu asem ni nyina so bia na de wo de atwa to okora se o de patade ne ba wo san de beto wo no kine bi ofum wa wasan de ama no nso de ye hu asem a wo pese wo kire etiefo asem no ahire pa yeba Shasta me be your boarding school no. Your friend me so ya read den. Inti me mefa no mrefi. Wo mo koye ne tester. Yesi we nya malaria. Oh, kafra. Me do ne chinchi ama me nso kra me hu tutu me. Ewiase Nsem. Nsem ekosu kumase no. Yen kan wi yeti ko ka obi bia. Ewiase Nsem. Be we soldier force ye discipline no. Vanguard for na soldier for respect what? Ewiase Nsem. Anas the nyansa krono no dey pok Ghana nyina. Ewiase Nsem. You can engage in all the propaganda you want, but if the fundamentals are weak, the exchange rate will expose you. Ewiase Nsem. Dr. Baumia, what you are reviewing economics boost nyina mene edin so piso on the economy management obi anto John Mahama na umuno no ono ne time na city no etisen na inflation senior delegate for almost how many mark Ewiase Nsem. Ghana for say na abana absorb through NACO it's not over 100,000 and you give such a government 4%. That is hypocrisy. Ewiase Nsem. And I'm sounding a warning to the MPP. We're going to match them boot for boot. Abosoba ne meja paye enti amosomfo aduana ba Kofi Asante anopa no num ene fa ekosi nonkron semeduana ba pa ho aduada ekosi yawada na efiada papa nyameke nso betena dwem ebrekro na Ewiase Nsem. I ask you to be citizens, not spectators. And now Ewiase Nsem. Prophet Joseph Mensah masole fie ni nse brebi Messi meye me de me Bible mu akwankyere tumi manipa bra bosesa emanipa eyeye do ba ya me yes akwan ne ma wo no emble nko beble but one kasa so wo professor Kamu nsam kakra ta chao bia no ho ache no a opeye die bia no omra prophet Mensah ho ba ya oye bibi kakra ma no nyam ho se bia die no ekoso oban so na toy ni bi ade strasa na aye meska bansa me banis kan kita me kura meska kita me na etumra odi 4J e ma o ka so ba ya ma me e ma mpofa ni koye ka dia ka no me de be so onso oye ma me kama ese skana ba asisia no ye chen first ni bebre ntobi an ho ha no o che ye nante pa anante ya to skadi bebre gwa ma so wo de ambre pu bi kura abra mi o se me mpa bibi kakra ntonsio no na ebisa ba se ma me de bia ya me ka cho se wan kasa ba be chama de se o ka ya o ka se first me ka chire o kan wa ka sa sa kan na me se banko ade me we mfi da ampa na me tie na ya o de ambre pu kakra abra mi eye that's it ma me eye when ya shop enya me fere so eja dabi eye because enye nipa yina na obeya de be mo mpom be kai o acha me das ya me sunshira na ade na ugusu no ebe koso sahwe me ka kira o na se hia efre ni hia aho kire bi ma bi mo da o pa fa se be bi ansuo nka
That's Ebi mba life mu bi ko se odi be. Amenya adom sa. Nso da bi bus do am we nso da. Mate. Aka na me dem ka adema. Madas. Abiwa news na mitie asem wo ho ne se me dia sam nam police ni bia kwaji obeyire asa bobema na guso adai eya benwa ha soko abenwa ha eye Ewiase Mu Nsem ene obra ensam ahodo a eba so no ene enya abotatwitwa ne nkakra ede bro eno ti hia ye memre da bia ebra dumienu abob ere kwapem se dumienu bebo apan mu ensam a wo bete no ebi areho akramani jina me ba no ho eta feeling moja na me ai na mkache mama sema kana mai na ku me ba no ebi so asere na o me ma wo stars ahodo de bi she bajai sa stars de pa na no de ma what him says what they are more wa feel pa this me kuntuno abe soko Abiwa news na next be binti obi head that me kotosi great so obi no mpungu no so krabo ha nyem na onma petese me se me ma menye me e ka krab se nko ori e me vis ara mebel e de ne koso papa me how de e doso na me fa ne se me si so me wontem age of 15 and my first born 20 years say future about 15 years offer auntie and mama offer me ma eni oya de obuade enti be ma menene wo sankwala no omuye mienu obi na chiriba me de ne call me papa wo say konko hunu na onye me ho ade ahyase no na kwanya na abranten de me fa so mom de ne ntwa yie ebro ne chese won hweye me ne nkwala ne kora nyina but menim say ye den so oye me ho ade a ne na adwen ebebe fi enti me de ne ko kire me papa enti menim say bia agya se kwan kora ode me fa so no se me papa etimi ekan bibia ebe ma ehu atone so se ebi e kire kokko ye me bibia me papa wo ho a obetimi akasa de amame na me kodru me papa ho a abrantie ne ka ho ena me nana bema e ka ho ya de amane to ho wi ana me papa asole se ona adwa ona na bema na ti ho enti se bibia ehia obia bisa na obeya amam mi kan na me papa ko chese me hu dwiri mi ye bedru fie na me akasa me dwenu se adi mom ye bo me dada ye bo me amama nu nyina timi pa moja bema no na se me papa meboa me na ehunehuna oni se ebro no de wa mam ne matiefu ate ete ne ana kofa bro no ba se bema be siba mo ba ya na ede abrata no no monsa kakra opena mfosem ana se wonya bema nti opema anya de enwanwa okay na menso men panamfo ena sa wo fanamfo ne kura no monsa ne kura na sa wani wo fie e wo ma ne ho a ha me na so ono de ka pere kura na onya woni ne namfo na chesensa na e ma to aso enti eno na mekoka na chese me ba cho wodi wani feedi gani to gani nsi ko hu so ne ba da ho meni ko hunu bidi ene wa no akwasi e kodo amena mu hwa ya na mo me mfefefura ne hu nsama so ne be ma to na ye wadwen se be ma ne pema e be so so daye da be so daye na be ma ne fobi ana se
Onu obi adi nkomo mpo a wa hwe abeka se ne mpra no kura na onim ho hwe mente sa nya ne sa akwa edi ho be ma be won support agu na hwem na ye menene mienu ne ni sister enete ni sister ni kura wawu enti sister so koba na wa bebo ni sister na amane de course sister no so menene te fine enti ya na sister na bebo mama na nya menene nya se bia menene kun wode oye ne hu unhwe fie me no wo mamienu unhwe nkwala no na se na de ka ho kora e mama gidi ababa ne kan tumu ne se edru ba bi abrante ye adwuma bosomi aketua aka be se 2 weeks e betua ne kan abrante we be da abonten sa ko se 2 weeks oji sika na pe eno anu no mi hu ne biom obeba ne sika na sa enti ya no na mama de gi sa asem ne tum enti ne nyina kire aburo no na ade kan ho a me papa so enti mi ankasa me hu bi amemu no ena me se ne awale we die me nya anko because enipa ne bo me dada na me papa so be boa me kasa mu na so no so enti mi amoa me dia ende na chese mi enti me nko first one ena enu kogui enti enu kogui ena nyame ado me kwotena ba bia na me nya papa bi no so memu na papa ni mu so ni mu die saa tam na ose niam bi kakra bi wona ni mu nti no be boa me ama matu kwan na se nyame ya ado na se nyama mututo yi a obe mama bana waware me ampeni ampa boa me mami ko di South Africa me ko di ho 8 years enti anu mu me koye no me fa se tam o share me 2 years ni twa mu na me hu hwe na mishi abrante bi onu so oni yire e wo ga na o ye ga na ni oni yire na me frɛ papa na me ka che se papa me sere wo me fa se mre akakara wo di share me etwam me hu hwe enti senke be yi a me sere wo also die and now papa so mpre ema wade no ni nyina ekosi sei abrante amena na wo abofra yokura men so o si mintina na bra bonko so enti menko we ba lok enti beserem ene nyame nipa nyame nkrofo a omo wa ha na momo a me dia me mu obi aso boye se obi na eye na emum adekodi a ekoso ntia ama maware mu ena si mesi kasam ni bibia mu because menya bema befie so be ware nya bibia sei sesi ameka se di be di kurampo ebi ni ho fiti say free South Africa baba ma ye chia wonye adwuma empo na ware enti no mumu ame yes be man kra so otimi ko ekoprapra nwia ho so okutwa blocks to aso say drew time on beka se wo ebia meri se bra na betwa blocks ma ye na yentua oka ebedu mna na obekọ na ya dijuma na ma obi foforo na chese de ekono metimi aka se no kore because even though omo ye ma yaka de but enfiri wo mo etimi sedam mumuan me ba cho pani no odo ko South Africa no watu bi na kasa ma na koma atone yem me pacho ane sa odni nyina achew metimi aka se ane ono ne de metimi aka se ebra na pani no enya hu wor na te bia te sa no uwom anase ohu wachiri ansa na eba na niam munye kwara asa sa tam na medika de be ma udika ko ya me papa solija ye no na chese te bia no e wo hodada udika de be ma no ko ya ka so be wa na papa solija ye edi ntipa na papa mpeso be ware papa minim mitimi uso one na edwa bo na me pacho minim na edwale abontene minim o papa o da wo boneket minim o papa be hu da na minim mitimi nchire oda yesum te se me da yesum de emana minchi abrante we ya mene no wo ho ye de na enye meso da ye no obi ne me da na ade bebre but me kanya me kopo ene me abrante ya mene no wo de since se me ne sa abrante tena ye no sa de no etwa na chese emema me kaya mema makoma go se na omo abaso mbe wa no matra se abrante ka ho a enan bete ka ho a enan emu de na ayo ho ade omumu bie ni ho ede na ya kwansidie ama ho ade yo no papa enu na minimui
sesi ya make ya branch no koyo ba foforo ho ade abante de menena wa bofrei no wa o kase no kwasem ni wo ye no me pa tonane adai papa menim di asam ko twa no sena nipa no enso meti wei me ne sasani amamu nyenti no ye ba ye no no onye sika enfa mane ne ma because ni amamu ayedin e na oba ne di nkwala ne ma no de nkwala ne ba ye me so ma je nkwala ne se me ma enti ne ma ne yese omoye mienu enti se e ma na me ma ba ko be ma ba ko enti se me ko kroma akobotere a me ne nkwala mienu ni we ka humiensa enan yiche se ye nipa nan ene ye ko e to da bi onya kokko sika ma yenya ye de nyame ase producer akra ma yese o wenya bi ama yenya se fom kra na me ne kwala ye befa na yakokoro minti kakra nyame be ya madom a me ye nanum ne ye bedidi fitano pako se enwumra ye beba no enti se kakra beka no na chese me de adudwa kakra na ye de aba enti se beba ne se bia anso a omo tonton ne ama ketenkete wo store ye nchen na chese ono so kakra obenya na ode asoso na ye de akoto papa me ye niama we nyina se ne be ya me de me wani da so se nyame bebe mama ye sana me ye sa niama we nyina so abranche ne nso siesie oba foforo abonto koye ne ho ade enti ni nyina mu da ye so mu na me di ho ye da ye kro ye ya me ka o se ye ntro ense ye no kore enane nansa ena asam na no twa ye se sesie de we sesie bibia wi ya me hu no ne oba na ya yefro enti me de me mu de ma fa na bufu ma nka hwe ankere no ena no pei a me ba no na me kra se me ko ba bia ba no bisa se me ko he ena me ka chen se ja sesie de asama me ka o se ye ntro o se ye ntro no de twa to ne se me hu se wo ye oba na yefro enti na me ni bibia meka enti masere obi se onpe tenamu prapra bi mame se na be ya se bia utumia meti menya ba bi na me ne akwala no ya kotena te se wanya ni da so se enya da be ma no be pam ana obe wale mi oh mi da ye ni mi hu se wono atu ni oba no eko but me na me kan kire no me ne onim se wo me pesa me ka chense me ba enti na ma me di sa ekra no ana o ka kire me se enu mi ye we mu nyina sie na me toto ne ba na no ma ne ba ne ka ekeka nsenkire me am ka kire se papa me toto ba bia no de mi hu ye de me ka kire wo maka ni nyina wo se ye nya no kore enso akosi sei still a wo se nya no kore a me ko ped tenamu prapra na eja so kina bi utumi a bia wokọ wale oba ne wi obetumi a na menya ba bi akotana na me de kra na no pa na me de ja ho ba ha ti papa man wesi na wa kaka ya fra wa wona me kaka wa fra wo se ya ko fiji anko ena ko fiji anko ana wo de anko ana me ke wo kwa me ja Jimmy,
Medofui Nani into many Oh me anani buofu Ose mi tinyenti Fisewa wa mi ache Nesuwa ya Wenye sikada Sene nyami abwa maniza gegagra Ose minko Fise epia nadia nisaka impo Miti boninti Nanse frinisa When we are sit off where you marry, we are seeing that when you marry, Jimmy, Cucumia. Ewiase Areho pa Ewiase Areho Domino heba powder powder dia bedwa so a unya binumu eto nkonem pada no papa se unya bi na anopa osa atrema egunsuom na onom enwumre saa obeda no anom bi na onom asimadu no achi na de ope bibie di wankasa behu rewre ni padua no wura mogya no mu a enwuma eye no ebroso eboa ema wapomuden esisu so na eboa ma mogya sem obrad no pressure no ni nyina manage ni kama pa minu aba kafra wati nyame tiase ade wa hyase bia wawie ade bia no wa hyase eni awie ne ekoso wa brabom no wawie uri jesu enya hwe domino eba powder ho asem na make stroke diabetes prostate anase unipadua ne yawom wachi bramu na hawa mu coronavirus no num bia enam say immune booster anti boost immune system no na aboam na nya hoɔden akwatia virus and infections ahodo nyina Mr. Bastam enum obenya bepidanka heba enum Fredman's kill AB pharmacy or Joseph Roundabout previous pharmacy old Tafoji NTC Insura FM security point with the top high heba enterprise at also S-Line Junction and a Princess Thina drugstore Ewukochi also kwa obenya bi na nyina se opedudo to abefre 0209949215 0209949215 and 0543158195 0543158195 na otumi ene wonumadi gomo ever clean sanitizer papa ni ntia medi ho adanse ense enano metobi koma maame ya do se akofi wade ye ba ko bia mekoto ye de na ese ne yakan se touch no egu nsa ho abesi ma be wo ha na nwo nsa ho etroka mesrew ever clean sanitizer and the old good savoir team says alcohol no 70% ebo ni peduara na onsem by 99.9 protection sanitizer ever clean nice papa aloe vera wom etini hwam no enko sa hwam papa e ka ni pedua ebo ma ni pedua po kama pa sara ena say yewomu asoto 100 ml 200 ml and 500 ml no sika so bi ato the bonda fombo ko se nyanke mawu ana chede nante bomode so obeyi papa choose papa no ever clean sanitizer benya bi ato pharmacy and supermarket bia ebenwo ahomka beverages limited so aka omo yes omo ene de buy from 0244 365071 0244 365071 delivery no a free uber try e de bekwa kuja free yanyo hwe. This advert is vetted and approved by the FDA. Alaska yes papa enono Alaska papa enono papa enono Alaska Star Enterprise masa se usa omo ho ewu na akowu wiase so san de pa ho eja wadwo na okwa akotwa na kasa bi wo wiase nyansa ni bia nka bida wa beka bia wagimi obeka se mo kofi jimen kurase ni so nanumu afuo okeka nkwa asem o mesrew se mebo ama menka kasa ne kirew mehunu yanka nyansa ni bia nka bida ena ansara beka sa so na kachi mesrew so obekwa akoto eye wallpaper bi obabi na de how bebre wo Alaska Star Enterprise na meti ha no so de okoto na nya beka kire me Alaska o eminua we madamfo ni etia mi gina na chi na me bo na chi dom and say we number 1 so distributor and quality and original wallpaper very durable affordable na enfedin so
masa na duru wa design hodo wa hwe ya hu ne obeyi we efe we nso afepa we nso wurade Alaska wode ne pa ba wode abroche watama brochire nyina de abesi Ghana fisa ba bi okofa nema no eye world class manufacturers omo na yes wallpaper na nya senketo akra it may come for say for Alaska the wallpaper papa bi fako wa fiem fako hotels fako didibia restaurants fako one sorry them fako banking halls fako pubs FM ni TV stations ahodo a studios so feno ni nyam koton Alaska ho kajetia store no awie meso so be ho be ya kono na be attract the penti fabi siesim salon na barber shop o de Alaska wallpaper ko ha awurade nyamia papa ne nefew na ni nyina so nyese bia efe ye papa te ne board on ne board e bochoro kra wa kasa be fili bonda fom boko bomode e board se fem sekete bomode wholesalers retailers any installers nyina me kanfo Alaska Star Enterprise e de ama monko nam ni kodudwa na ene ofre me okatem se do kwasem na manfo ba ombo udin se Mr. Ankwana eja sabe we gentility Mr. Ankwana Kofi Jima Ankwana ka se mra ampazo ye baye no ya wuso ne mane ye papa na Alaska satel so o ma discount kakra bomidin koje e wa Alaska ho bomidin ye den e koje o kumase adum wone Boss FM ene di anim he sara no be Prudential Plaza in Cranso Udo do tip tolling or second more half friend 0554 114878 0554 114878 Alaska Star Enterprise headquarters of quality and affordable wallpapers. True Hotel, yes, one medidia mia kesu eo ma bonsu aguso me pare makase ene ware ni nyina so badua ne papa masa udu omaduane ati se fie aduane sa bro de hwehwe agu akwam se be ye ode aduane betoa e fie udu ntimi ma ho enha ho o lorry fe enu bibia ode aka aduane e 15 Ghana cedis na mo se men kan cho se open lunch a aduane edi na wia no a bobode so be ka kire 10 am na enundu na enu se dumienu koba obedi lunch no na wasiesie fefefe sa ayefro na ode aduane abrew e fie fufuo e wo ho enkwai bia pebia kwa bia de bonkwa bia din you obi ho ne fufuo banku ene tilapia banku ene nkuruman kwai banku ene emako banku ene nkwai sara ena bo apoma pese ni asonson pa ene bayira mpese den tempuruka ya papa no ene abomu bia pebia sada ene wo dokno enso ne nam enya senketo akra dokno ne nam waso ko batwede dokno abro enam neta se wo Philippa sada and I'm rough aduane jollof rice fried rice stew bia sauce bia pebia so ebi ho say your mashed potato with great chicken your plain rice your tomato sauce and French fries with chicken or fish masa wow tie dia tim say aduane gampa 50 cedis per o kes kaka ho na dia bro kode no wodi wadia feel na oba so your conference ho biensa chese bia timi fe pa 400 wokabo mu 1200 enye conference hall ketua etu o person launch nyom bibia person e bia for ni chim Otruvan hotel etane o Vine Gardens also e fa nipa 2000 nipa opepem mienu enya asemoto ene akire fa o program a wo ye bia brawo na o preche kwan yo ahojo runabout ye ben ho pa awju nhia so ai ben ahojo runabout anasa o de frey 020 532 2331 020-532-2331 Ana Kumasi landline 03220-31024 03220-21024 Truvan Hotel bra ya tu ensa for sebra Multimedia Ghana Group Limited Multimedia Group Limited yeda mu nyina mo ase ni nyaza mo ama mo kwa miewura mo afie mo TV so ya ba mo dem ye no abedi nkomo mo tie ye nsem mo aboa magana chechire akonkai ye di na mako emfie aduenu enum a ye no mo na edi asedan kese no a ye sretu mo ye ni nyina ema mo momfa na momfa anyi mo enyiwa multimedia eda mo nyina mo ase we Kennedy digital satellite Kennedy digital satellite no aje so am say adepa fie Kennedy ama ewiase ekuma Kennedy aboa manne enka
kan tete na obibi ni beto ade a na he bola goose na so na nipa koto ade mu di duru dem nkura ma ho na ade dada ade bedu dem ne nkura mu ma mesro Kennedy zebra TV ra na tiko wade di atemo so wo bi na tiko wade ze don Richards wo tiko tenteze TV dada ne beto wakum cheso waye no eno ye krom temti ya na ye ente se kura se tem wa pantan so otwe eno anim so oyya utiri mi den ze purukusu mesro eno ye kura se tem la bomoden sa obeko Kennedy aso he TV no ne buoni 32 inches near 549 40 inches 899 43 inches 999 50 inches and also 1699 inchi bi apebia benya bi home so bomode so do de be kiremu sara na ye wo brand new high quality KDS your CCTV cameras, your laptops out new your air condition new, deep freezer new, microwave new, ninja will be of full pounding machine new, your air sewing machine new, sewing machine new. Sarah and your near my power, Miss Odru Hona, your teacher ni, we are Benjuma, we are prosini, we are soldier ni, all the needs, Momo is on when the bitch about Canada, say, Mokat your control general, right and more transfer affordability by Yajuma, now flexibility is where their mammo, ya goom, come dear mammo, na Monya Chedie, Namdi Kofi, Kennedy, Mammy Baby, or first floor, El Family Plaza building, stores no number 21 and 22, Patazube, we are Dom House, your Patazi Main Street to Wa, Yaben Police Depot frame 0244 385128, 0244 385128, now 0207653031, 0207653031, now what you mean here, I come when you say, Boaseman, or Boaseman, Ebo, Nina said, Yare, could you wait at Tiesua, Santimema Baha, one of my Kenkaini Padopa, or Corona virus, and now COVID 19. Me Sramoa, Momaya Mo, and Chef, and Yafa, and the CS near Naso, said you better to a face mask, a hodo, and sanitizers, a Veronica bucket. Your na ye akọ akọboa oboasemai intimacy law ye number you to AJFM ye mobile money number 0550 068 822 0550 068 822 0550 068 822 edin beba Nhyira donation and also we are no afre 0542 545947 0542 545947 for inquiries. You bet to me aba Nhyira femanso na odi achede na bre na bibia tumi akonka ya mo aboase na eka boase aka asanteman dego ye do bay for adwe Nhyira bra na sem no ahomti ye pa areho pa na ne kasa no na eya ware ne kasa na eya ware nanso ebe wie no areho etechiri omo hwe nyina omra ho pa Nhyira ba rocky o say Ewiase Mu Twaso then you know Ewiase Mu Nsem 104.5 FM why there Timadi amudia ena nkamudia nkamfaso bi ani so chefa kwa nche omnya na fe krom fo nyina kontonti ma so obo here kumana nanom omunyina ajo yekrom hima nana aja komadu fetos minu santo mo hima na emojo mise wuti Ewiase Mu Nsem 104.5 FM Kofi Samiketa aka sembi nso dagono so asese obeware a se o transna hu se oba me ko ware ni be men oni me nsoma ne ko oni me star na ko enkofa confusion ma ni sa ne ma no ana ehwe na dwunim ne hwe ba nso dwunim ni hu se bibia eda ho problem bia ni bibia na se ba ko fo na ware ankenye kebe ka sini pe o kire no ho dodo ko kire no ho na mini se ware ni contract se ndey you hey ne gana otu nyina bebe contract kam me san 1 week sentence aware contract sentence o ko san video na otu sentence 1 week na ma wie contract me no wie na otu ntem na afofo dabi me hwa na so ban no ma sa be san 1 renew renewable e ka be ro sa sisu vempo anko ban sa no mo hwe de asisie se o ko keme a na hwe afi atwa mu wadudu a egu ya se ahudwiri papa ahudwiri na odwiri ho ntiase na mami aka asem di mi hwe ndi afi no otiri so ya na areho asem timi tu obi obeka sa tenten se bia so abodam na so no modam ti so ya mran sem du na to nyankopon wan ka se me hyamo sam ware
no sham na dia man no amom se me sham sam ware adene school ku upa na okobie na pressure na bedoso o maame ena no mu me na no mu wasibeshi o tina se obia kobie na dane kwajo binim angel me mojo na nwure me se na asanka ware ti owie ya ja ekotena officers mess ana fourth guard is near Jenny Kakano kwajo bai kwajo do ya dio Brenda so ware otaba pa kwajo bai na angel binim aje microphone o kan sembi o se sanka motrin kwa wa ade pa se hu obi wa mfie dua 10 years pe salute no okay bi antiase na so ntiase won pa yansa sem wom yansa na ware na form o se ase ofre kumase na konkran supiri wom afusani wom Olubia nu kwase overtaking. Do hwa no sambi kakra no kodi nanim no nso be san ho kakra no de kodun kan. Oya sa hwede. Aso te ba sekre so. E bani se ya na aye den. Wade bi won mo ase de jama so kan no egu aye. Ese egu. Eduwo ba ese egu. Ebi so ha na nye. Apeni betra HFM ase on edin komo. Yedin komo aso kan ase kwa me Zulman. Pisa wari so benya pa na odi vie be duenum de sane ko na ese oti won ko tan baabi na oba ne kwa so tan baabi sentesa mo de sa be ko wu asemo ka bi antiaze ne so chiem yum se asemo betumi ya mpa betumi ya nukro ri be na ade o tiri bi na ne ko se awaja na eba ese timu ntem kakra we ko tan na na mo ti odi na mo se da bi afidi ya wari ko yi ese saka bom wa mo be saka bom senye yi a mo se enye yi na me se afaki sika sem nyina ne ma hodo ntie mo ne ndago no so se huhu mu ade a yeso no be yi ye wa difu akasi organize wona nim de petima so na mana yi ti for now nsem o kan nyina no ensi pese sunsum nsem no yemfa nkonko ho this matter is still pregnant meda zipi manzo ye edikai ene Latifo pa mami na adwo o atifo bi o hwene se ayi eno ko se dutwa o Amsterdam enra ana wunya 70 years pato ona hwene balance ai ona hwene balance kwa Abraham mema otrinkwa munuse atwam enra betene ayema otrinkwa eja se o ma etrinkwa de amenso ma menko na mema opani friend Henry Jesse o kuma se ya Henrietta Jesse your friend Hetty ne bani akwasi frimpon no so oto susu abreme no ene kwasi frimpon na Hetty ne papa na woda one ne buy friend Brant adomako ene dia woda no bomu also America ho one dia kwasi frimpon echi e bomu nyina tinkwa Honorable Alan Kojo Chematin ne mame ocha ne mame onya 100 years 100 years my goddess ani dish I the picture ni onwe mame ni picture 100 years obwa 100 the picture ni dia abwa 100 years Victoria Chematin say ya na ma wasitie dey so ya baba wa 100 years ese ne ya na friend Victoria Chematin 100 years omu animu ye animu na ibisi omre bi hu ni ye pa wona dey akwa wenje sobra se kaka fa ko se ne pa animu na ehye omu animu ni ye Chematin kwa kire nyamwa ano benya mfie wo ha na just ma me no cha 50 years 50 years I don't know eza and of course ya no gaje se ma anam di 50 years oh sa ana utri ye na mtu midi pade pese ni ko tero abamu ne di ye ani kobi eti Victoria Alan Victoria Chematin ma me ema utrinkwa ni chechire yamwa ana ubinya mfie oha yo baso yako na ye mami asemna to na reho nemmom asema mi bekan mu pi bedwa ebisu be manage wo ni pale du tu kwan no unu so woyere obufui
now the any gen acquire or look at South Africa, the more buonfu. One more buonfu, Uquai. Okoko, who Bema on when you don't want Yango Tweda. The chrome was saying, Yenedy Yamesum and the Bible in the Bible say, say, dear. A boy more Ottawa, dear Subian, Miasa, and 9, Nasumu Geno. Obi o wale baako pɛ oni ahotɔ baako pɛ odwale amonkyem obobremai pada ne yasa de ebo ene asasi ni so yene bi won ma ya muni nkaye ti ba bi nkaye ai ana gota wa deso ana nko communion wona di o men sa anyane ketwa no udi am ko so mi di am men ti bi ko meni me come in was me I and I call my hanma I and now master hanma uni communio not master become in because me could diabetes I mean as it we me ba cho communio kwan fa so die say ayen senkyere ne akire wo senkyere ne je women obi se me monyo mo for so ko women what I say na dem want to drink and dem say no mo no enyo who aye woni pana wuti wiase ne se hunu se na besi afa so atra ana odu ko have ane onyam nkoto prodigy wona ka kire wo hwe omu cha so de mu aye se omu delegate omu have ko ede papa obi delegate so be ko have pa heading because on kan and send pano. Oh, when I'm oh, they met about man, no on to man, what did he carry? It is a Anomica and a young cake and I have it. Ah, woman, never one moment, yes, so we are singing now. Oh, you go as a director. No, grab me a saying. There may be a worry or betting me a show or boa water or our about me and 9. Now, assume you or toe. Was what there be Masola me kone say Miss Tizeno, it me press adien. What do two quino? What do cause out of for prayer con? One for trouble, one for form. Or do coin the one going to say, and I never pancreas voice say this me penny. Never go do any Kunya will be when you couldn't go warren. Gana for to barrel. At the bottom of a funny point, you are able to quite cooperate. I feel our question or beer. I was besides anyway. Wait in the public in Abobra. No, don't buy any idea. Or I used to adjudge. No, or body penalty more ding, no, a journal. Let us say, Sabia could say, Benyard, and by the force and them tria and the man who so. Eti ni bebu onu a omu ti wiase no wo de obi mu na mane kosi ba bi no nya ne so ne de o ne yamia ye wo hwe wiase hinge yo obi be ti mo wura mu aboa wo mu akoso ana hai na bible se mi anwale mienu wona ka kire wo ese wale nan enum ensia anwotwe come despite akwasi twum se kase omone en9 ensia onwotwe enso ke market dia bo check bi nyeba bi nan mu fie doso no ma cha mo mo ko nyeba bi ada no ma wo mo na ko nyeba bi de mu trato obiti oba ba ko hwe onye sika man to aduani ni owie wasan buna ka ho wahye na ne ya obiti awade miensa nan mboko no ada na so modwen onye bi di minia bay edru baby okasa na okasa abete yaw but the part of bua na odi ne kwa ye no oyi boni aye na make ho asem boni aye so bi bua wodi ko si baby na wi ni pa boni aye na make ho asem ejanya ba no mi hu ni mobro one kai baby o free ba ye Sabia kutabe nyado obi du free so bi kroketom adoba krokese mu a kai di polo du free kroketom mu no bebe na u free atechema na woda o nyame nam so du be pie ye no e ma wura fi woda
Bible vivi baby Bible vivi baby what is a do say the need amana ko so ka no sa ko for natari o no kai ho mo sa ko kan echi say ah han be free by mo sa brand no ase o mu ni pa bi sa baby tie eti mama ne jeno ya no ni mo brother o ye nia o mama ne hunu ana bi ware mi graph de me preso ana me na mi hunu na fa be si di pon na ho ya ne bone no wo de ache wo ne di so bati adwum ne akoma bi o fa ache na fa ache tena da yes ani ya de na yifru mu very good oh akara de ache oh yewe fa ache de ne chenye na yifru trim ani ne asam no wo ta de se trim o hu bia no akai epelefu akasabobo bi ho was arefie wo so se de kura enti se da bakoto se wo yiri ani obija ompaso ura vida arefie e wo so se de kura adaba go pie so san ura vida enti ma me na de oye no bonya ye oye no opa me ka cha no opa ngosoro omna fom ngade opa won se sana dwin ebi na sabio mesremikon se ye papa na kapre kan fu bi dawo ufi kumase konkre kan fu pray grada no wo se bi se fo don ko na fu pray but to be do afro pray what na pray mbe to rinsia wo tena mu nyina akọ ya onya drink no mai ukoye utimi hu abrofo mbobọ be edu obu obu abrofo bomu du no na e daye obetene na ensamanfo Meda CP German so. Yes, I'm off. Ya ko kwa me so fa ba ku wura me na me fa fra for 032208358. Maza utimbe consent bia. Ogoronie. Ogoronie no. That's siramete. Ndina mu ya no no. Toto pa. Wa fa no hodi. Na mo de o kan de en kwase hwem. Sa sem pon ne kan. Na pon kan wie no. Wo di kwa o se we de me nka na o hye so. Very good. Ase te ezi na ese obi ampie we de menka no hye so very good ni mo se menka se me hyamo se mo mpie dia automatically se obi apie enti ni wo no ma ye ni bi tiase no chena dwene o chena dwene enti wo to no ma ko mi afunye fa sha ho so me da se bi yanko eja nti ware ngotwe ate of ko ba ye sei na de patati wa na ewo me wa oko aya in New York the part tight we South Africa kokranka South aja say enwuni pe wu ho but yani eten me ko bi ni amane ye wie no because nya de papa progressive corona ayo ofako onwuni pa etia say ye mu ye hu ban ye nyu bo no ma ye etia say ye de ne different ye da say eja Angel Dominion International sorry mako piemi odi for Joseph Mensah wonam hono bonifita afre no wasi akwe wasi papa wasi twememe o tweme no wasi koto ya kotumani me ya on the satono so bompa de mu odima no na Shekaberi Hiroshima Nagasaki Lake Yandorobo Libebebe my goddess sorry ai hamaka bofo osi osita biem sisim we on the bible den safo ma no so akoprai oso pa kon na fo kodi juma ampa oba na oyo sa wori tu ya de pim mase o de jema fo from hamu na ateto na bom tisu ubrenie odifo Joseph Mensah Sebra on the bible no kwafo no na se woja word bambala pa anya asem ketwa okofo Angel Protection Oil some 91 23 abajaso kopebi yisubi bebo yie mpatuwa woboa be fra busuanum wale msemsem nkoyie mo de transmogrify no ya de kronkro bebo ye firi moto a obenya ntafo enche kra ofie wati spiritual attack so da hu bi no da say tete wo say oye oden we hear Angel Protection Oil some 91 23 Control Kwasi, you left lockdown over here, but you come at it. The brother is Angel Protection Oil, some 91 23. Favor now pay, favor pa, some 23 on the sale issue. The extra good one, Kotoba Sabasabi, we are extra good one, some 91 23. Bra Nhyira FM checkpoint security point on Abanya Binotobi Germany Frankfurt North Peter Osei Mensah US Virginia Roxin Enso London Mitcham CR4 Nobusa Lady and after Belly Street 91 900 Ghent Isaac Yaboating Enso Ewo for both Mojo and Enyumre Shia Odifo Joseph Mensah Atimatimbola Junction Joda and Afe Ebnada Joda Ebnada
Sha Odifo Joseph Mensah ewa Timetimbola Junction Nkran Amasaman Stadium Junction Jarvis hono ebacho be sha Odifo yawada bia ene memneda Odifo Joseph Mensah wonsabeka no Amasaman Nkran Kumas Nkoko Trado Salvation School hono sha Odifo Joseph Mensah kwesiada bia Sharon Koko Trado Salvation School Odifo Joseph Mensah ni numbers ni 0554 477 959 055 4477 959 050 460 4122 050 460 4122 Power Specialist Clinic Yarebia, dear coach, you cover mind last stop and the powerful assaye. Ye power, ye Kenya, Akohem Kawati. Yarebia to us, hepatitis, typhoid, ulcer, hernia, STDs, sexual weakness, blood pressure. They can't be ano. A circle power, near power no, near few hunum dream. Missy Arabiano, a ho na best year, a cell circle, into a bassa, and money funds de Birada. Hallelujah. I say amen. Wakafa no who daba just so nya bina yusu bina boapa. They can herbal powder and a mixture. Herbal powder and a mixture. A boost to immune system. A Kenya on komwa. Nipa bia na ho a honam duam. Bibi wa ese soja form kokrotu. Ya de bia Roma no makomagu. Ne so mo ye week a. Oh. COVID-19 bo no do ko. Titanda nyina so Kenya wo mo nya hoden kura bullet kwati papa ne today he said mokum yare no nti yaka coronavirus yaka COVID-19 woni akoje herbal powder and mixture cough care herbal mixture enemre yamawa ukofuta asi trotro ne ma left na bawa ebe US gwam tefina kwai bawa mpango froka bebe jene jaw ya cough care herbal mixture cough care herbal mixture na fe jiri eno si a DJ Don Richard Danfo no jiri Don Richard Danfo mesi wo be jina so se osuro pila wo be jina so se ma hi Richard Blocks no wo be jina so se ponko krika na wo jina so de se train chuku chaka chio bema oni yekodo honhom bema anadofon bema simijeso wo brenie aya jiri na wie Adia Malamex and tonic. Wako diagnose moja. Doctor Asinipi. Sabrantie. Aketezie. Kokrabrewa. We ele malaria. Malaria. Sa kokrabrewa kono. Malaria therefore na titi wo. Eba akupe. Adia Malamex and tonic. Malaria stroke. Wani mwato. Nansa wuntimi ndi. Fa na ofon. Eba chanye COVID-19. Moja na nkoye. Unhia tonic. Edoya Malamex and tonic. And one more year. Pajo one more tosono. Unimpra. Bura Power Specialist Restaurant. Could it be good? Nanum kakra. Depends on me. Adriani Biabio. Fried rice. Plain rice. Jollof rice. Rice. Biabi honum. A do weekend. Special. Fufu. Konkonte. TZ. Oh. Nankwano. Power wom. Kumase atonsu fayase just bro filling station in na making one numbers ni 0244 544 422 0244 544 422 0200 383831 0200 383831 Franco Trading Enterprise, home of quality phones and computers. Anatomy ni phones your Samsung, Nokia, Itel, Tecno, Infinix, Huawei, Alcatel, XTG, Nafe Apple. TV your satellite TV, Zenix, Skyward Nafe Asano. Accessories, hard drive, Transcend, Toshiba, Seagate memory card, pen drive, smart chargers, and smart watches, car chargers, phone chargers, and Nafe protected Sahodo. Just said Nimanu Sumodu Franqua. When is you grab a brew? Say home of quality phones and computers and accessories. Nyeja hokra branches bako Asia and also so actually ni adum Babu Bazaar ufenako ajaba fiope adum ufenako YFM office Malcolm Shedimu Prudential Bank Shedimu Kufa Clinic Shedimu na feke o Morocco ufenako MTN office Franco Sibetade efia no pa nundu kosi ewia no mienu
10 a.m. to 2 p.m. Yama t-shirt ya chwagu ni Franco feye pa Franco numbers ni 0245 316969 0245 316969 0560 684147 0560 684147 0501 53 8602 0501 53 8602 Franco, home of quality phones and computers. Odi for Samuel Power Ministry or see no power akwanche papa no na kwanche so former enche na eye adwuma watching chinabra ya juicy kedia bra Odi for Samuel zebra no chese akwanche na kwanche de jejai jawompa erese agrada kona koso anyume wasibi musa menda go no so habra kwa na why some koyi oto de ento adwuma some koyi obi joba no be man so obi transmogrifa no oja firi nsem sunzumi tata sunzumi no da de kwa na ohwe odi for Samuel Power Ministry yatu nsafro se twebe no kumasi menhia embobo no ajaba family house ena obehu no oya adwuma fi dwoda ekosi mmeda oduru ho no ma ba nose mask Wauronza wasanitazo zakama kama wa maombese 1 meter na fi wodago no so ama kwancha enche na yeduma sanse osi no power yanko botumi na yeduma na so ye odi for Samuel numbers ni 0504 588 454 0504 588 454 0504 588 454 0578 40 5519 0578 40 5519 Odi for Samuel osi no power Palago bides Palago we be na etu apetie we di kan bruku to be so na bruku to no before no ya gitum na broni bi ko no bie o so bruku to yes na za uro no bruku to you say Palago bides Palago ya kan sampadia bides we be ni Palago bides Kati wadu Sentia Shanum ne say smelly good, it tasty good, no hangover. My mema holding in this roti form, more pia tete, ni border form, baby out me the share. Palago bitters no. Corinne Ways, Obolo John Brown. I can't cruma, kill your top baby. Uka body is Palago, no one will be. To do it to Empress 020 81 83 018 020 81 83 018 0244 620 294 0244 620 294 Palago bitters. Kona kati wadu Wote Ewiase Mu Nsem ye from me gonga me to so dia na we JL Dankwa Herbal why kesi abroso na se Kofi Jima anko na nafua Kofi asinam tu afua mini take o passing nafua slim things was this and that's how far I can jump all as we and I go so one of them I'm not afraid woman your portrait pumpy and a dumpam or you focus the jump for slim things well brand here and you say well brand here about your finakui, why can Sabroso? Who could offer honey, darling, oh, bay, says your from Charlotte, and now belly is organos. And yeah, was that from Kuchu? JL Danka, Edwin, I'm aware of saying, Citrolex mixture and capsules. Citrolex mixture and capsules. And what's limit? Bosom Bacopa was about to be 610 kg. Come on. And number 1, natural slimming and cholesterol reduction medicine with no side effects. No be what Malarigo mixture. Wako dago dosu mujano and malaria etetio. Tuntuma viwabre ubreni. Malarigo that's so jaso. Bojuma 7 days malaria neko. It's no challenger. Malarigo. Shakai. Malaria show.
Desdang mixture, and also menstrual pain. A man, I could show you butuo. There's a baby number. Desdang mixture, make come for Amawo. Ready mixture and capsules. Ready mixture and capsules. And this is a white PID my muhebipa. You go ye, see you we are not no qua. No, I say, God, I'm ready for my man. Just that mixture and the capsules, I don't know. Now for FB melter mixture, fibroid it was here. Menstrual problems are apa. Pema want to be so then who's watching the apa. Ovarian cyst. What do you need? FB melter mixture. Yeah, my doctor for your trading one. I'm gonna do. Oh, yeah, some. Tihona soko. Yari bia ambe control kama ewo jail dankwa clinic sa clinic wono scan lab ni na mo be honum mo specialize in fibroid ovarian cyst infertility problems am bo apa ni pa jom say door to door ni na am yebi ni pa jom amo WhatsApp line here 0275 142 456 0275 142 456 jail dankwa WhatsApp line no 0275 142 456 Kumasi Amututia and Afe Enkranso Omo North Kaneshi Amanka Block Factory at Chirope Enkranso and I make a you in crime. Commander call Kumasi Samo Swame Odabi Susanso Kumasi Omo Susanso Heyao Ufin Chef Nazo Chinago Amagajan Susanso a Honda who jailed Danka for him. Now Kutu Yadiasi. On the Lizzie Hotel Lizzie Hotel China and I jail Danka Heba Clinic. Hebacha Enway Bobosway Pobiata Commodia Colinac Misty Apidank Danny Heba Fedimens BT Royal Betun Nubia and Mrumia to a petty baby pharmacy Kabika shop Heba shop Udra but ready Banyabi no used to be now so I don't say from a JL Danko and Edward one numbers near 0501 43 4971 0501 43 4971 WhatsApp line messages were 0275 142 456 0275 142 456. Give us scientific assurance, Makodri, Rubejina Suma, your number one bone expert. I'm specializing in body massage, spinal cord. I'm say, you know, Monsieur Bua, when the Asaka Center Buto Jew. Nafudia, Sicilia, and Koye. As a wire bonaba, Debbie, Yankupa Mosa, as a Tinipa, and Sabatinipa, and you give us a share so connecting war. Okase se busia traffic on some side and what give us the NCC what number one bone expert. Tinja Hokra. Obi Okazabamba DH or Ramana and Greg Tuntume would definitely be a fa. And out to be as yet, there's a woman when I call give us the NCC one scan labina maybe on us here. Amu our ordinary quad so Christian Service University numbers in here. Yellow two numbers, so you give us for phone numbers. 0243 0243 03 8482 0243 03 8482 0243 03 8482 0200 77 1202 0200 77 1202. Give us Webe Jasuma. What if Oba come for Yebi Adia Sala or Sebraguna Sama Biagro Sasika Kaka Yantam Wakabu Mercy Hotel. What to the Queen's Park? Consuming the good nanum kakra once you nipa udu aguna sama Queen's Park number 1 and what you see as you come na sojo o si nipa nye to ndo sani a hwe nipa im de biada ampa so nipa ja saman so nia nesro oba nesro wadamfo so na so sie o si ba ye dan na tete wo ba ye bi she ba bi o she kambu nanti on tin na ase nanso nipa na o tete wo ba ye mu ahodo odi fo ba ye mu ahodo kukuru kabiwe jam twetwen ampare bi kumidi hia ya ne ma fabia sobojo den kwa tete wo asuo sibra one dag no so no mo a wai sim ko yakọ sika na peso buzu a aji asibra so ye konfo ye bi no mo a aguna asaman ni na mani 0243 134 535 0243 134 535 0243 134 535 ni WhatsApp line but your type send a voice message na no so reply na muni nkomo 0557 667510 0557 66 7510. Dr. Mensa Herbal Clinic. Mini ba ku free Gabon bae. Oda pakam na ni ba nanzo no nyohene. Wa emre pa. Odru Dr. Mensa say re se ono akasa na modi na nzie. Odu hallelujah. Enya asem kitwa. Esi wa free se me pa. Ti hona me kan fama wo.
Kefina Kwe, my dear fans. Kabrain Timmy Young could not know wouldn't come. Hey, oh, diabetes negative to you. But they may say, but I'm Timmy, not exactly to be. Was already a there are money fans, sir. Money I could have come in as we near you through so many our better do. What offer some mank red men about Jasso, retentive, memory, powder, numero 1, numero 1, a coye. Koda no bia majum bia among mo bia no wo ponkon ma kusie ma do mo twin mo jata ma ni na bo bi body gra kase pani who knows marks now knows marks you cry jahin na snatcho what na ashi no some mank red men retentive memory powder number 1 if you can mention asye kochi abuasi kwaso guinness da position ni mo ni na mani 0245 958 768 0245 958 768 0245 958 768 Wanu and a commandi oja every suba no when I get your nam man of the course no in fiem pimpimachi necessary pie Fadiman Pontin School Junction odi for Elijah Poku some in cancer chemano non cheso wanipa wona modesta kola ingu grabie Bamodia Flo Jeffrey Stro the cover kola imane sorry no odi for Elijah Poku chemano Oh, Fadiman Pontin School Junction was so chance yawo de bia counseling and upon ngotwe ko si awia no mienu on upon ngotwe ko si awia no mienu 8 a.m. to 2 p.m. ko si dan so yo sa akofa victory oil so be dwaso sa oil no du fia na nsenchene ye adwuma victory oil ye odi for Elijah Poku okowa obenya bi na afi wadago no so abrabo na wonya free plus dom the numbers ni 055 00 733 95 05 00 733 95 0240 967757 0240 967757 Wote Ewiase Mu Nsem Nhyira 104.5 FM. Ye from Kwame Gong. Mirasi bi Kwame Gong sabre yanko prophet King Legend fiaswe na yemfa Bible no kwafo enhwe yenua bai edadwene mu yenda gono so nhwe se. Ede pa fise ebra yona yede no ote hyema no mu na hyema no edi esunsumpidie ko benkum ko nifa na ebra ekosa no omo ebisa se kire di ntia sahawi abayen so yanko na Bible no kwafo nkire ni ntia sahawi aba yenua bai eso prof Indian Baudino. Okay. Baba no kwafo kokko mebel na tiwo no wasi wiase awade ne ba bia ni fse ni pachini na wachini be ma hu na one ne be kasa kama ba fe kwa awade na enyina enche no san besi enkomesi obeso hu se sa ade wi se ya aduade ene di na chi a enko ni fa so se nya aduade na emomu no ne bre na enso ya enko bonkum so tentem bibi aduade yeah Yemisa se efri ne maame abusuam ana efri ne papa abusuam abaye wo hawe onam mu se aduade ya due di na chi a di ni nyen efri o maame abusuam enko ni fa so o papa abusuam enko bonkum so tentem maame abusuam and efri yeah Yankwa mano so 0322083581 032208358384 yemisa Bible kwafo se eti ebetima yi okay Bible no kwafo yenua bai said the only name ya aye ne seni da so ni hoyi obetima nya obi atena ne ho aware ne se obaware fo ne na bobra aware ne nya basa bi mu a obetima yi a enko ni fa so bibia sentiments ya enko bonkum so ebeyi yameti ase yeah hello the great my pleasure madam Kajefa and the Bakwai yenko Nhyira le ajuma pa mo ye obo bi ka me kan se ajama so me ne yaje because papa na o ye so do bako South Africa na onim so o yire no ka so be wa no de wako na onim sana onim za won pe no abodu ko bi wi afi onya juma ka ye ya papa nde o wa no onya blanche bi akọ wa na
ɛne de mi aba na ntwa ne nyema bi wo a o se papa no de vum zato but no betime di wati ezi a o se onko wala na awale na yi ne de mza be Nhyira de osofo be za ma bibia to ye ndi ma me ne de in fact wa anya de to papa fi nyame jam te good ni twa bi di nyame Nhyira mo. Hello mene nana be di de kuma si asafo ofa kofi eya ne wiase eya via meka sebi ubetu unia ana wabusiani obetimi aye no ene bi se eya na de no mu hwehwe frem wo what you say equal contract but nipa no obenanti wiase brabo nyina abrabo no de yefi ene de yense fa de ni kwaso obokura na obo because of say ya hu contract ejuna mesreje unia bana se no enemy ayemi ya papa na nso de wo kan mejiri sese de no kwafo hwe enia enye na nia be koyo ni kofo beblu ablabo mu namu no ofa kofi o mejuma namu saa no wo sem so hu sawo etu be kobokom na nyonwa ne ya tona mabusua bi ana ya tona mahum bi na de dininya na mejiri se abomani mu de mo beboa na mejiri se ni su ma so no ebe sesa ama bi awie peye medase dase eja hello ofa kofi udini ba bi akasa free eba jo ofa swadi na original Nigeria ni the building contractor papa akutira mdodo oba lewa papa because ana mfripi nova enipa mu koma no distribution ho confuse ko emu information my radios ni doso tuti ni ya ban sem ya inshanker wade se odi abeda ma prophet king den fi abem amoye hfi mo enti be bi free na me de mesi ni ya ban on tuna kakra because it seems say BBC tuwa obagovi ana nsem dos we are prophet keke ebi akechiri abedo odi ko gbongo ne dano no basre odi abeda mo no se de tebia no onkra ko to yem bibi abaye fine me da say e da se pa amu akokwa me hello ojina sunso hello odini baby a o ka se free Baba yaraba ko mi o gobi ada utie free TV so ana baba gobi na mi jo ile na asamna to sanan le to on se akoko babu no kama da hu ra babu na kire na o se free ni mami sa na baba yara mi so dum TV no na ni mami na ye na ana so ni mami bushie no no won na ye no go o se ayi na wono come. Hello. Ofa. Pato. Pato. Miss B, Miss Asamoah Chiame. Miss B, Miss Asamoah. And Sister Stella Opankrane. Achamade no. Also, police need it. The Obeda is me. Yes, no, but 10 gram of original. Opevuvu ne nkwaya Obeda is me. Benum go pada trema ne pefa and the hood already open. Oh, what video? Oh, mama, my better, or best through the advance radio over Awesome. Said them in your corner, I was the canon. You must say to be Mamma Bodam, to be a Mamma Show more comfort. But idea, I say, Yeme, I will walk a can say. There's a baby in your bear called Fanny Mawa Femono. Kejano, but said ye Missy Prophet can Fidi. Prophet, so you show my man, said you was here. O did they say, 70 million K doing an armo, in an idea for two what catcher, in your Bobiniano, and the found you. Jova said, you see why fast Yama will be a final. Yes, Minister Stella, in a very fast in a book. There's a pa, Yankopo, and shop to Sabri, Mamencha, Mr. James Barfor answer. Royal Filling Station Manager Bremai Methodist Ason Daro Benepa Mr. James Bafuansa Royal Filling Station Manager Bremai of Ejumedi Niagro Echameduzu Total Filling Station Manager Oni Nyamiche Eno Sekufo almost Ejumedi Niagro Ejamedu ora for papa auton enya segitu arbonda fompa etude uhiaka papa to ade hume na memfarma na etoni nyina Eda kwaju abra also oye Pentecost Eda otafo
Tafumboa Eda Enchakese Nkomo Maktonto Inua radio presenter also for Charles Charles Apia Edu say on it Ninu Aba Efia Bota Omuti Ejumedi or UK Nyame Incha on Papa. Hello. Hello, Uncle Majo. Nana Kuya Mejo so Uncle Bacha na mo to say. Nyanko pa domo ye hu ye nam so e. Nyanko pa dom ye se hu ye pa. Ye ti Nana. Uncle Nyanko pa ni kuene kada nsem ni bi o ha o ti ya na asese mo. Me sinira ofo ma mi ya bayi sa mi hu de mi. Uncle Mr. Mo what na nasam na ye ma reho. So no dia wo bra na ebenye ya na adi egu. Ewiase beni Uncle Momboan why? Mate Nana yebeboaro na how we bebre kubi hello. Hello Robert Majo. Joshua Browdin and baby akasa. Robert Kojungwanza. Yo Robbie yetio. Logo fine you made me laugh. Obano abre papa. The dog of the moon was born and I am and to change. Dog of that money. That's a pa. Bob Python and Bella were money. Champo Brofo Kwamo Howies. Now, we are here, dear. Me who will be a. Hello? Webs will be we have not will be also. A jabo. Oh, Kwamo for Haja Manefre Champo and Sebo. Hello. Kufijima Ankwana. Udi Ankwana, media Mekwame, the offer office where they are. Of I are catching Obinim set Yanko Pardum, Pro Kakra Asaba, Quansenum Tinampa, Juada, Womra, Watina, Ometasini. Mati, Yamisu Islam Pan and Ra at the family of my offer coffee. Yajo. A family can say, Neman and Penny Fossi, the pay WC, and yet a Chirabua. And the Sabra or the Abeda is that food year. TBA and the prophet so no a babwa and a mini abans no when you're a hotel and then a far with you. If I could see Yami won't come. And now I buy an opinion. I am a banano and you will you. I'm a banano. You are to enjoy and you mean to you money in your eyes. You're fire. Hello. Yajo. Now the echo about Wainum. Or Srimi. Yeah, Mammy Store. Amanga. Linear care do. Now they got to Pasapana Belgason and so on. Care do the uncle Babruni. Na yase Bruni bi na wo no maame efano fize se ne ka du ye no se wa we adwene dani trim no de ne mo maame so te obeka akwa de na kan senfo sa be mu ka du amichi ka du eye ejapade ma Ghana man te se moa oboaye no kwasem yidi ka du ho adanse a ensa ne yem ye o se ne modwuma o kire nkwade na se program bi ba so se akra bo be kire adwuma free obamne duane adi timse kedu ni papa nyame nhyira no nko so nhyira ro yenum ze nyino amaye gas ovio ye wi ajo minimo nso be edo no nko te kedu ka abamu mpene fo asema sene masa emfa ko mo nko kire ntum mesew ye ko yanim hwe Nansa banti bi humi asa akofi adwuma obom menhire FM pade in fact o se to akatera am se pemi boy medi why what dey akoka na ye mefa ka edu ho tai hello oh hello ahumaro eguso etuto ne 03220 prof fa number no wachira kwa no tudwa na fa yesa me fa frefo bi entwaso awago fi said me magana fo nyina ati ase ne se me cha obi asabre wo tie me na wo hwe Kings TV live na wo hwe ne ma yekoso a tobire bi a anamontu hui na manipa hunu na kwan ta wote fa kwa wote wade so ya na minia dem bese na bene de o kire me bu e kira ko ye fia dai de ne kire se nyankopon ma nyina e ba mamponten government hospital e wona obi ade ne ha na mane e ba se sunsum sem nkata sem akwantu sem obi ebu kwase ya wonti ne ma bia se brabo na ebisi ba sai nko besi ade bo wono ma e gina ye
efie ne adua ene di wachi e wo se oba ne etu ase enye bibia na ebe yi ebi wo hono mu a eye aduade e nananom koto ye de change bibi e na abedi unya ebi won so na ye bayi ebi wana bosum ne di wachi ebi na nsuo bi na de ma waware sa ne ma we nyina ya ade kutie nipa ne di nipa nya pa enkankan ne sunsun mu aware wo ba fa ne simple but say sa de we start wo so na se wonya chiginafo a ebedi unya wo aseta no abra mama se bi dwetre pa di dwetre hu bi da na bibia ne ho so be na setere mu a ebe yi utu kwa godo abrochi kwa be sa ba ne kwatere kwa unsi fie nem esansa bonefo ni wudi e wo sunsun ne wo na eji hu nsuo de kutia wo na ema no so sa ne ma we ko so a etime de fibroid etomo yam se bi o mense sentimi mayie esansa ebe ye boa bia beda wo yam no onye ba esansa esunsum semti no enye ba but ebe ma wo fu aye kese se de wonyem no e problem ma ne fam mu hia prophet Kingsley Jamfi se awurade na no tumi ne na ho odne so ayi 2020 obiade ne ha na bebrese na mama ne ye ebeba mamponten na wagye ne fa ho de ne adanse pa afru mu akọ na no ye program gasi ye ma me bi oba wo se sofo ye ya asole ya mete dem he medidi makomako ensia oba waka banku akese ahye ne bag ene sen wo se watu ono mu seconds wo so odidi ye na aduane afri ne yam we hu nya ne ma akutie nipa ye bom pa ye ma no wo se sofo aduane ne kwase sie me kon no we nya de sofo we de menyi wachinye na say oba bi this week oba bi oba oka rice water go miru obeda obedi sa ko ese ade beche rice water ko miru yetimi de serve secondary school class wa Babu fuza so fo ahye bre bag no sen no ena aduane nkwa ne abobọ ne to mu akole ena ma kutie nyame ma no ho eduru ba bia ye de wo tena se ne hu de akuru ene ma ni munyamfo a sabi ekuro da won ase a ahomone ne o ma da sabi ene ma ekoso no e wo so otu anamo na awurade na ne tumi so eboa e ne de ne ma ka oni padua na ahom ne ma ekutia woni nyina obi kura so ne kuru da won tede enti ayesa ma no oni krukura ye ja no je se bia homone ne na da sa ma se bi na japade nyina ye nwonworan entra o ma sa ne ma we ni unya wa kina metena si fa number ya gudie de ma ya wa japade number na wo fa na ye japade from na nanom so mo nkyero ma na anyira mfiri won se ma yira ba yira de prophet a kina e no nwotwe pepepe ne ma sha se e ma Mponte government hospital ena me di dwuma e ye fiada kwasiada ena ukuada eye fiada kwasiada ena ukuada wachira ye fiada oba obefre number na obusa asofo ne se me baba pa ho ehe na minsie number na 0243 99 97 96 0243 99 97 96 and 0500 550 222 0500 550 222 and 0556 94 90 87 0556 94 90 87 esan se obi amara wachina na ade ha wo no na kade ya pepe ho akade ene de ka sunsun nyuma no ama ade na firu so amu ade ho obi bia beko so a gese otu na mabo Mponte government hospital na awurade nam na koa so ne 2 min so ne no kwasem no so bible no ne de dwuma ye be hwe obi ansem mu ene munyam so koso ogba so a nose mask ne nyina wo ho wo sanitizer ensuo ho a de hohoro yensa ase bibi pia ya hunidie so 101 oba obejo card no watena se boko ya respect nipa yebu nipa ayerefo nyina eba yenya abotesiesie obi an wakon so e de dance pa brenya memba wo kira no pa no nwatwe na ho fa number ne biem ene me medi ahia 0243 99 97 96 0243 99 97 96 and 0500 550 222 0500 550 222 and 0556 94 90 87 0556 94 90 87 Bible no kwa for prophet Kingsley Jamfi and numbers no wa want me anya no hwe screen ani e wo Kings TV natural wa wo hwe me live no twro na obetimi ni machia abompaye obagovi Medasi yamfa frefo bi ento aso hello Alakofi madwe oju ana yesa obi abepo asem Efem Charles ate ko dem kase frikotwi Kase so for no okobo ma mbe ya ma me na wu ro da so nam ho Oho obi ye me ma me bi wadura Efem ma me sewa
what the brigade so was seeming that Jose. What you can say be Yano? Ewuradia. Auto video I Oh, Mammy Sawan Papa Braga to Mammy, oh, me Chabasana, Mammy Sawa goes to Central Market, Kumasi. Or also, Yenia Jukum, or also, Ewo, a Quanswa, among from, also say, and Chiaramano. Yenia Banadia, is within Yamia. Nanga said in Yamin Nukuni. Memphis Bay Bosome Neka Yamin Kuni program I ate how a Bahano. I know what day. By Nina Kinsono, Yameye, Intimidise, Yenya in what or maybe, or putting Yaminia Juma. May I say hello? Hello? Who didn't baby our friend free? The pastor, Casafri, the Park Country. The frozen. Seminar, Cafo, Agony. So I had a booyah, mammy. I brought down Grandpa, Nabacha, what crammy. One and Casano. Hey, not what could he? Dada, dan me. And I'm Patoria Cafro, Piao, Minim. And it's not a framework. Namakasa and a Cafo in the cancer. Oh, and Captain dear friend of Booyah or Sabro and Grandpa Nabacha, and what crammy. No, not your boy. No, and Kwan. No. Na do wasi aburu na menka mo ho nso bi atie nie ababa wa no ti bia o si kan nsem tabi anwa ti asena wasa ama ase abufuo kakra ya ba efa papa ne ntamu a wode ne koye no a ekokoye ne saa no na se na niema bi abutu kolaki na wanya do one dia na me beboa no mo nso mo program amoye no na mota amaki etimu bibia nkoso ehira so ama mo asundue mu amen Pia or an album pay the moon himself upon Jubediano. Emma Fanchaka say Emma Mehine, my dear Nana Kunsu Hine, Nana Ajima Bedudia Udika on the year Aunt Mercy, Ajima Bedudia ono, Nede Sound Kofa, Omna de Sound Kofa, Aburukusua Hintasem, the dear Chilabaradi Anoding, Ede Hizu, and Chia and Como Monumri, and a Sinitra for more gun, Honey Viasia Fanena, Nana B. Former Adadi Krum Assemblyman Nana B Nana or Book Krum baby obi ancha kese kama o say sibe do no afre no way or be quite we little agent e just say encha enkoma prof number no drop on the last na fe okay awa go fi say de tie na prophet is jam fi de say be nyini pada da ofia ha enti de number no gudwa entempa na no ofa no otu anamo no aba e mamponten se oni nipa nyina gitwi no mdo mu ani ahwe esan se wo hawo na ma ne nya ye die san so na number no bo nso nya ye enti bra na coronavirus no sisi egusu aye pem no wo ko akiri ba akiri bi beja ye chidi am wato ye ndi wo china from point ye nya start ya sorry dey canceling na kakra ene ye hwe nyankopon ma enti bomodi ase china wo be frɛ na na bia wo yale e bia no bi yare wadun wo no wadi hu nkomo wo tie menka no e wo so frɛ no mate papa bi nka ye so ya ade ayare sɛ ye adwuma sɛ ye stroke anwodwo yare ye be ma bi ho no ma ne be ma bi wo be ma be ho na ahunu kutu wo be ko ba bi mu na atwe obi a wa ho no bia na akotie bibi so bia no bia tuodu e bia je se ne ma ekoso wiase no de sunsunsem ene hunam de hunam ani ebetimi ne be ya ma de ntimi ne amoko hospital bibia da na kwan mu asomdwe kwan so ye nyi nipa nto ma ne ngu ye bon kwa ho ban se de ba benyu hoto na wodi adanse fa number SC 0243 99 97 96 0243 99 97 96 0500 550 222 0500 550 222 and 0556 94 90 87 0556 94 90 87 Mamponte Government Hospital number no ewo Kings TV screen any CCA
na Erade be fe so aboa obagofi nyame Bidazi P Prophet Kings Jamfi Power Man and Aten Karaman Porte Gambia Hospital Nigeria and Nijuma Sabre Yako the award winning herbal clinic in Ashanti region ono ene dia duro akọ ama coronavirus ya jimbi bini aduro atum na metonom e dia ma no papa bi trans wo kro bi e frɛ ne gine ne e frɛ na kwasikra na papa kwasikra na wa gro twagire ho ahia gine mankra na gro from obi amfansa bia amfansa wo na kwasikra gro na ogurugu when na dakro mrofo bi betwam omudu omote kwasikra agro no anu omutisi ye ne mrofo yi asade dey ehwara papa peja so se me wu na kura mepe adano no twa anum gine kwasikra na de ebroni agimedi ubati kunkunka broni agimedi o gine kwasikra na de ebroni agimedi ubati kunkunka no for idea so no for jo mo hagura mutie it is said there ya ma me akosu adua ya coronavirus agina di papa bi aduro de koya ya ji atum papa bi we cheso paduma wa ya aduma pa papa bi ma me mo piao nana miura mani age